ꯑꯍꯥꯟꯕꯃꯛꯇ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯃꯤꯔꯔꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯆꯪꯁꯤꯟꯕꯤꯔꯤꯕ ꯂꯦꯡꯕꯤꯔꯛꯏꯕ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯌꯦꯡꯕꯤꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯕꯨ ꯏꯀꯥꯏ ꯈꯨꯝꯅꯖꯔꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯈꯨꯔꯨꯝꯖꯔꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯉꯁꯤ ꯕꯪꯒ꯭ꯂꯥꯗꯦꯁꯀꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯤꯡꯇꯝꯕ ꯐꯪꯕꯒꯤ ꯆꯍꯤ 52  victory day ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯕꯤꯖꯣꯏ ꯗꯤꯕꯣꯁ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯦ ꯕꯤꯖꯣꯏ ꯗꯤꯕꯣꯁꯀ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯔꯣꯁꯤꯡꯅ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯃꯈꯣꯏ ꯋꯥꯈꯜꯗ ꯀꯔꯤ ꯈꯜꯂꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯈꯟꯅ ꯅꯩꯅꯕꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯝꯃ ꯁꯤꯜꯂꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯄ꯭ꯂꯥꯠꯐꯣꯔꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯂꯦꯡꯁꯟꯗꯨꯅ ꯂꯩꯔꯦ Hijam Sushil ꯕꯪꯒ꯭ꯂꯥꯗꯦꯁꯀꯤ ꯅꯧꯅ ꯐꯣꯔꯝ ꯇꯧꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯅꯧꯅ ꯐꯣꯔꯝ ꯇꯧꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯌꯣꯠ ꯐꯣꯔꯝ ꯕꯪꯒ꯭ꯂꯥꯗꯦꯁꯀꯤ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯤꯗꯦꯟꯠ Hijam Sushil ꯃꯍꯥꯛꯀ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯖꯇ ꯂꯩꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯂꯩꯔꯦ Hijam ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯉꯥꯡꯕꯝ Shilpi ꯃꯥꯅ ꯖꯣꯏꯟꯠ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯕꯪꯒ꯭ꯂꯥꯗꯦꯁ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ Bangladesh Hijam Moine Sumana Hare Manipuri Youth Forum Bangladesh Asigi John Secretary to Ahamakta Sushil amasung Shilpi bu aina taramna okchari aduga loirena akoi Manipuri miragi makaidagi harawnu aiba phongdokchari to Sushil ai ahambada kanoda akoi Bangladesh ki kano si matana koi khana ne na dringai da Bangladesh ki kai haitare ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯐꯤꯕꯝ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯋꯥ ꯑꯅꯥ ꯑꯗꯨꯒꯗꯤ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯤ ꯆꯦꯂꯦꯟꯖ ꯑꯗꯩꯗꯤ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯦ ꯈꯟꯅ ꯅꯩꯅꯗ꯭ꯔꯤꯉꯩꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯨꯝ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯈꯖꯤꯛꯇꯪ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯩꯅꯣ ꯁꯛꯇꯥꯛꯄ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯖꯁ ꯁꯦꯠ ꯏꯟꯇ꯭ꯔꯣꯗꯛꯁꯟ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯩꯅ ꯃꯄꯥꯟꯗꯁꯨ ꯂꯩꯕꯅꯤꯅ ꯂꯣꯏꯅꯁꯨ ꯈꯔ ꯈꯪꯕ ꯋꯥꯠꯂꯦ ꯑꯩꯅ ꯁꯨꯝ ꯈꯔ ꯈꯪꯕꯗ ꯁꯨꯁꯤꯜꯁꯤ ꯍꯥꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯣꯏꯅ ꯁꯥꯇ꯭ꯔ ꯑꯣꯏꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯁ꯭ꯇꯨꯗꯦꯟꯠ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯁ꯭ꯇꯨꯗꯦꯟꯠ ꯂꯣꯏꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁ꯭ꯇꯨꯗꯦꯟꯠ ꯑꯣꯏꯔꯤꯉꯩꯗꯒꯤ ꯑꯁꯨꯝ ꯕꯪꯒ꯭ꯂꯥꯗꯦꯁ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯁꯥꯇ꯭ꯔ ꯁꯃꯤꯇꯤꯅ ꯆꯤꯡꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯍꯥꯔꯣꯜꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯊꯧꯔꯝ ꯀꯌꯥꯗ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯔꯛꯄ ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ CMSBD ꯍꯥꯏꯅ ꯁꯦꯟꯇꯔ ꯐꯣꯔ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯁ꯭ꯇꯗꯤꯁ ꯃꯍꯥꯛꯀꯁꯨ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯁꯪꯁꯊꯥꯟ ꯂꯨꯞꯀꯁꯨ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯨꯝ ꯄꯥꯎ ꯁꯨꯝ ꯐꯪꯉꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯁꯤꯅ ꯀꯩꯅꯣꯅꯦ ꯑꯩꯅ ꯈꯔ ꯈꯪꯖꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯣꯏꯅ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯇꯝꯕꯁꯨ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯅ ꯁꯨꯝ ꯎꯕꯗ ꯁꯤꯂꯦꯠꯇ ꯑꯣꯏꯅ ꯇꯝꯕ ꯃꯥꯜꯂꯦ ꯁꯣ just give me a couple of minutes ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯈꯔ ꯃꯤꯅꯤꯠ 3-4ꯇꯪ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯁꯨꯝ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯤ ꯀꯥꯏꯗ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯇꯝꯃꯛꯄ ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯣꯏꯅ ꯏꯄꯥ ꯏꯃꯥꯒꯤ ꯃꯤꯡ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯀꯔꯝꯕ ꯈꯨꯡꯒꯪꯗꯒꯤ ꯆꯥꯎꯔꯛꯄ ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯀꯔꯤ ꯇꯧꯔꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯕꯪꯒ꯭ꯂꯥꯗꯦꯁꯀꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯁꯪꯁꯊꯥꯟ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯂꯨꯞ ꯀꯔꯝꯕ ꯂꯨꯞꯀ ꯁꯝꯅꯔꯤ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯈꯔ ꯁꯨꯝ ꯍꯥꯏꯌꯨ Sushil Chori Oja asigi Manipuri mirror na silangduna online discussion asiga jawbiriba banana engbiriba myam punamakpu ina khurumjari ojana saktak podaigi ming panbi he igi ming Hijam Sushil igi pokpagi ming Hijam Obiram igi apokpigi ming Sushila Devi ei Bangladesh ki Commonwealth haiba upojela gi manung chanba Nilakuthi Nogor haiba khun pokchabani aigi self introduction da asiki like tamakpa haiba dai aigi khun gi manakta leiba primary school high school la like le shutam bagi makhada 2013 da SSC pass tawje SSC pass tawraga 2015 da adum swaisiga Komalganj Gono Sorkari Mahabidyaloy dagi HSC loje HSC lobe matungda adum ai silet higher studies ki tamakta chakhi chalaga 2016 dagi 2021 bo the like tamjare Silet Engineering College haiba institute dagi ina BSc Engineering in Computer Science the graduate loijai 2021 dagi graduation loijakre igi study haibadi 2015 dagi 2021 gi journey siga aina like tam deruba haibadi higher study gi tamhi matamda college dagi adum social organization kya ga mari leina social organization yamda voluntary service to goina ai thabak kya to jaba phangjaki mingoina panbada leire Center for Manipuri Studies loina na maitei gi students myam gi oiba liraba organization Bangladesh Manipuri Chhatra Samiti aina bamsa saina khangnariba organization loina na maitei gi loop ki mapandasu nationally represent to organization kya gasu thabak to bagi sarak phangjaki duiduga mingon panbada bondu shobha aina Bangladesh da ming khangnarba organization youth ki platform ama national organization mama prothomalo haina online
newspaper gi under the labor loop ama dugi dishikasu chahi ahum mari romi tabak tawjaki as a volunteer loinana marakta NGO na chingba government training facilities me ama da sharuk tawjaki mingona parmada UNDP gi oina UNDP Bangladesh ki youth divisional leader oina tabak tawjaki adugi matungda huji huji ai Bangladesh ki manungda naharun gi oiba punba loop Manipuri Youth Forum aina khangiba MYF ki elected oina handa koina election to hibada mayam gi kenona vote tagi khanduna ai huji huji president oina pham pujari loinana ai social organization gi mapanda ai online agency kya ga thabak tawri online da dum yumda leina thabak tawri asigi loinana social organization plus egi online gi activities myam do agi thabak thona da dum tawjari waja. So that's the sang kanogi background hai yamna ke hata active oiba amadi makhal mathel kaya ga ke organization amadi loop kaya ga loina na isagi ke no ina su dugi matang na thambire astuga mathang da khoi sum Shilpi da la si ngamum Shilpi mayamna di sum Bangladesh amadi Assam Tripura amasung Manipur mayamna mitay mayam sin sum ma ke block ki magi da ki haita so well known face ni aduna mai matang da su ayamana di khara khangamani adu oraga su mahaki kay haitare machin-dagi haitare mahaki masadagi akoigi sum kalaida like tamokpa kai tawrokpa aduga loinana ahalaman gi ming loinana deti khonga gi ming chu Shilpi khara thambiko as a just introductory oina. Okay. Ahanba muktada Manipur Mirror gi live and video mayambu taramna ukchari aduga kakapo mutpushu thagatsari sumaina khudong chaba matang among pibi makta ado aigi ming kakapo mutna pandi ado aigi ming she ngangbam Shilpi aduga aigi apokpagi ming na ngangbam Krishna Kumar Singho aduga aigi apokpagi ming na ngangbam Nukshitombi ado ai she kenogi Mole Bazar district ki chanba Kamalganj thana gi katabe khunjagi ni ai angang oria da dhaka da gi chawrei ado class 5 6 fawba ai dhaka da dum lerami ado class 7 da muka joshor da chahima leirui ado maka class 8 da asiga khunda shift ore khoi family punama adui makhada khoi siga leiba high school mada ai keno high school mada ai SSC je pass togi adui makhada khoi siga Kamalganj da leiba Kamalganj kono mahavidyaloy dagi ai 2014 da keno shelo shele HSC je loare adui makhada Mole Bazar Govt Women College dagi graduation pass tore adugi makhada ai 2000 agi graduation je complete oibagi khani mangdena aina aigi page amama channel sumaina hangjaba hei boy adum hangki bani asigejiga apai tachona sumaina Bangladesh ta di sumaina keno pau amama tawei khotpai leitaina dumengonda utsaw ma pipi badagi ai sudum dum tawki bani atare adu makhada keno tore huji ai MYF ki joint secretary oina leiti aduga Bamsas ki Kamalganj branch ki president oina pambujari ado sumaina teamwork tawba amaga help tawno ba sei yam pami aduna ngamiba makhei adum sugumba teamwork tawbada adum sharuk yana ba hotnajai. Thank you, Shilpi. Mayam sum koi asidai sum mayam lak tuna yang biri aduga loina na Bangladesh maruina aina ayamna thagatning basi Shilpi amasung Sushil makoi animakpu naharol singi manung da maruina Bangladesh da lai su tamba singi manung dagi hauraga haitare akoi gi manung da समाज की अखोई खुनाई की नत्रगन इजाते की थबक तबुसी खरा लिया खरा मसिंग लिखपगुम तवी तो असिगी मनुंगदा नखोना चोंथोरकपसी अखोई की मणिपुरी मिरर अमदें इसागी मार्केटगी थागतचरी अदुगा लोइना नखोइन हाइरुबदा हरा हराउना कोई के हेतारे सरुक या बिनबा सरुक यानबा केन तोरकपसी अयाबा पिरकपसी so it's really great तो mayam asidesida khoi kai haitare comment khara susum lakpa hore aduga loina comment sing chi pathoktingai dai sum maroi bang sigi keno sida ko changsan jarage hiram sida haitra koina khanane na ba
ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯁꯨꯝ ꯈꯪꯉꯤꯗꯨꯅꯤ ꯕꯪꯒ꯭ꯂꯥꯗꯦꯁꯀꯤ ꯅꯤꯡꯇꯝꯕ ꯐꯪꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯏꯟꯗꯤꯄꯦꯟꯗꯦꯟꯠ ꯑꯣꯔ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯥꯗꯤꯅꯣꯇ ꯍꯥꯏꯔꯦ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯕꯤꯖꯣꯏ ꯗꯤꯕꯣꯁ ꯕꯤꯖꯣꯏ ꯐꯪꯕ ꯀꯩꯅꯣ ꯚꯤꯛꯇꯣꯔꯤ ꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯆꯍꯤ 52 ꯁꯨꯈ꯭ꯔꯦ ꯕꯪꯒ꯭ꯂꯥꯗꯦꯁꯁꯦ ꯁꯣ ꯏꯠꯁ ꯂꯥꯏꯛ ꯍꯥꯐ ꯗꯤꯀꯦꯠ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯥ ꯆꯍꯤ 50 ꯍꯦꯜꯂꯕ ꯁꯣ ꯑꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯃꯩꯇꯩꯁꯤꯡꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝꯁꯤ ꯃꯩꯇꯩ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯕꯪꯒ꯭ꯂꯥꯗꯦꯁꯇ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯩꯇꯩꯁꯤꯡꯒꯤ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯤꯇꯤ ꯄꯥꯡꯒꯜ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯣꯟ ꯇꯤꯟꯅꯕ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝ ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯕꯪꯒ꯭ꯂꯥꯗꯦꯁꯇ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯐꯨꯔꯨꯞ ꯃꯆꯥꯁꯤꯡ ꯅꯣꯠ ꯑꯣꯟꯂꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯃꯩꯇꯩ ꯈꯛꯇ ꯅꯠꯇꯕ ꯑꯇꯩ ꯑꯇꯩ ꯑꯇꯣꯞ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯕꯦꯡꯒꯣꯂꯤ ꯅꯠꯇꯕ ꯃꯦꯟ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯤꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯦꯖꯣꯔ ꯕꯦꯡꯒꯣꯂꯤ ꯅꯠꯇꯕ ꯑꯇꯩ ꯑꯇꯩ ꯐꯨꯔꯨꯞ ꯃꯆꯥꯁꯤꯡ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯕꯪꯒ꯭ꯂꯥꯗꯦꯁꯇꯅ ꯂꯤꯡꯒ꯭ꯋꯤꯁꯇꯤꯛ ꯑꯦꯊꯅꯤꯛ ꯃꯥꯏꯅꯣꯔꯤꯇꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯦ ꯅꯦꯇꯥꯇꯤꯛ ꯒꯨꯁꯇꯤꯕ ꯃꯥꯏꯅꯣꯔꯤꯇꯤꯅꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯤꯡꯒ꯭ꯋꯤꯁꯇꯤꯛ ꯃꯥꯏꯅꯣꯔꯤꯇꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯚꯥषꯤꯛ ꯁꯪꯈꯥꯂꯣꯒꯨ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ethnic minority ba jatigoto sankhaloko to makhoigiga pandamnaraga akhoi phibamsi kari karamba mawongda leiri asugisu yengsi aduga loina na Bangladesh ta hojik Manipuri singi kenose challenge haita akhoi na hingbada natragana akhoi keno tobada naharon singna thengnani ba awaba natragana akhoi na not only the job ki natragana economic ki tenate akhoi keno gi dasu kai haita da akhoi gi political situation da natragana samajik social phenomenon akhoi keno singi akhoi gi chana lon chatta kai kai awa phang adu matang su kan nei si to aha mo tai na Sushil da lakchaningi je Bangladesh ta leiri ba akhoi maitai sing sinane maruina maitai gi oina pallaga hamba da akhoi maitai akhoi group macha ma maybe akhoi na su microscopic minority ain hare akhoi crore nipan more than 18 crore ne Bangladesh ki keno se population ji natra 18 crore or 17 something so asigi manung siga akhoi na couple of thousands not even 1 lakh leiriba Manipuri sing sina ngasi oina thengnariba awaba haita maruina challenges singje nangi wakhanda gi kena harol gi oina haita na harol gi makai dagi kam makhan gi challenge thengnari natragana kari awaba natragana karamba phibam da hingi gi haido adugi sum pautak macham just not jam elaborate tawdragasu khara haiba yaba khara khanaba yaba keno singda sum phongdokpi Sushil yes oja ojagi wakum do jam chumi akoigi Bangladesh asiga maitei miyam na kum dan leiri basingje yamna microscopic haiba da yaraba phibamni akoigi misingse 1 lakh mabo phadaba 18 crore hena leiraba population gi lebak mada akoina jati ama oina asigi siga lakh ma phadan lising jangai ma phadana akoina leiriba community se microscopic ni aduma khai adubu akoigi Bangladesh ki ngasigi chahi jangai helaba ningtambagi matam siga ngasi akoina chaliba journey asi ups and downs miyam di leire adu challenge miyam specific oina hairagadi challenge leitaba natte akoigi Bangladesh ki lam asiga leiriba miti miyamna Manipuri aina khangnariba singsigi challenge hambada aina khanjabada akoigi sak takpa haidi akoigi identity self identity ngakna chatpa asije yamna challenge ne na khalli kaigino haidi akoina asiga mainstream aina khangbada Bengali miyamse akoigi meitei gi mapanda Bengali ta natte atopa topa deju ethnic minorities miyam lei akoina miyamga punna chatpa matamda akoigi identity haibadi akoigi self introduction dumaina akoigi sak ngakna chatpase akoije meitei ni meitei gi loan ngakna chatpa meitei gi chinjak meitei gi fijet meitei gi jaha toiba culture miyam singse ngakna chatpase all time akoi adu do ngamdaba haibado uba phangi kegedi akoina mapan chalaga Bengali adum ngangba Bengali nganga akoi meitei ron do ngangbagi sarak phangje de kegedi mayanga adum ngangbanina adugi loan do dum sijanare adugi pandamduna akoigi sak takpada akoi culture miyam sisu utpada akoi khara challenge face toba haitare miyamga punna phangnabada akoigi eise Manipuri gi dress up tu ju mapanda akoi adumaina phongna toba ngamdaba haitare adugi challenge miyam duma leire self identity asigi siga akoigi history miyam sisu miyam mangda pukhatpada akoina chap chana miyam mangda pukhatpa ngamdaba ngam keno tobagi history miyam se pukhatpa asigi su wafam leire akoigi like shu da shu challenge kara like shu tamba da shu challenge kara face tori akoigi loan sina manadaba nina akoina pariba loan textbook miyam sidi
Bengali na dum tawba hogale akoina PA dagi primary education dagi changpadi hauna akoina ngangnari ba loan je nattabani na Bengali loan da challenge dum ingang oire dagi dum face tawre loan mana da baduna textbook ta paba Bengali script mi am pana akoina PA dagi adugi challenge to dum to face to lakpada higher studies po akoi meti loan gi keno che like she yam na pa phangjade aduna akoi loan da shu meti loan ga mix to san da shu lei adi makhada akoi meti community manung da naharon da shu ji gujik pibam je si jawre akoina meti loan je ngang mangam da ba ingang subyam thoklak ba jawre naharon da shu lei ba jawre je akoi gi Bengali natana ngang mangam da ba asi shu yamna nungai tabagi wari ni akoi nungai ni natte mathang da koi gi Bangladesh ta uri ba hujiki socio economic sisu ai thamjaningi socio economic ki wafam se akoi asi siga unemployment se jum chahi gi khara khara national context da ju adum unemployment se helei adugi matung ina akoi gi maitei gi community manung da su adum unemployment se khara khara helak pa sina rate se adum helak pa na population na likpa unemployment ki rate sina jamak pa aduna koi gi socio economic level la sisu adum decreased oirak pa gi kenoma uba phangi matang da jiki socio economic ka loinana Bangladesh ta leriba maitei miyam gi maruiba relation ama lei akoi gi isagi lam haitare lam konjana thamba ngambagi ngamdabagi issue khara ju thokle akoina akoigi sen tung tanbagi income source se likharak paduna hujik isagi lam leiriba singje ngakna thamba natana jondokhiba su kayama case limyam leire asigi siga isagi jumpham ga jonna leiba dusu adugumba keno sisu culture sisu adum phangnare akoigi social status haitare nataga akoigi social ecosystem siga akoina survive tuna leibe tamakta asing sisu thengnare mathangda akoi sorry to interrupt yum leitaba je homeless ki kano si bang mitei de su leirabo homeless idea khoi ge yum leitaba gi kano se yum leitaba haiga dara dragna homeless ko sigana homeless aina hainare homeless makti nate abdu isagi yum leitaba isagi lam leitaba okay so sum kano na bhara da oina kano do oina leiba adugumba dusu adum thangnare ga aji akoina tawbase akoina Bangladesh ta huji hujiki ningtam bagi chahi jangai helaba matam siga recent year miyam siga akoigi inflation se jamak pai tare aduna jumpham jolaga ju akoina rent house da leiba adugumba family ju kaya leire adugi dusu akoina khalli asigi akoigi income source ki haidi social economy asing sigi negative impact ni aitare asigi siga loinana asiga warim gakka ojada tamjaningi akoigi social status maintain tawbase akoigi egi lam leiri se lam jel jolaga I rent leiraga su egi kenogi status se maintain tawba ngamgani adugi wakhal non dusu adum changsela baina khalli okay adugi loinana su akoigi political background haitare akoigi Bangladesh ta leiri wasiti akoi gणतन्त्र democratic country la leibanina asiga leiriba population gi matung manungda chanba akoigi ethnic minorities aina Manipuri ki natana su ate minorities myam su lei jangai henamuk Bangladesh ta list tawna lei ethnic minorities se adugi manungda Bangladesh na local government akoigi Sylhet region manungda ta ayamba Manipuri lei Manipuri gi mafam se swai siga local representative haibase chapchana aduk su na leitaba haibado dum uba phangi akoi local administration da khangde local akoigi government gi field da su akoigi member hairo natraga secretary president adugumba to jamna uba phangdaba dugi matungina akoigi khon se akoigi demand pyam se government phoba jawbada khara wa ba haitare local representative da akoi mitigi representative jamdabaduna adugi matik akoina political power gi sigi practice issue adum khadi watli adum mafam bamda manade mafam akoigi Sylhet ki manung da leiba upozela nipan siga mafam da tongali asigi perspective se mafam khara mana duga political power se khara jamna practice to ngamba
ꯃꯐꯝ ꯈꯔꯗ ꯉꯝꯗꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕꯁꯨ ꯈꯔ ꯈꯦꯠꯅꯕ ꯂꯩ ꯃꯗ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯁꯣꯁꯤꯌꯣ ꯏꯀꯣꯅꯣꯃꯤꯛꯀꯤ ꯋꯥꯐꯝꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡ ꯆꯟꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯕꯪꯒ꯭ꯂꯥꯗꯦꯁꯇ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯐꯤꯕꯝꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯖꯣꯕꯀꯤ ꯔꯤꯄ꯭ꯂꯦꯁꯃꯦꯟꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯖꯣꯕ ꯄ꯭ꯂꯦꯁꯃꯦꯟ ꯄꯤꯕꯗ ꯒꯣꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯖꯣꯕꯁꯤꯕꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯦꯝꯐꯁꯥꯏꯖ ꯇꯧꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯒ꯭ꯂꯦꯃꯔꯥꯏꯖ ꯇꯧꯕꯅꯤꯅ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯔꯤꯀꯣꯒꯅꯤꯁꯟꯁꯤꯁꯨ ꯍꯟꯗꯛ ꯈꯔꯅꯤꯁꯤꯒ ꯆꯍꯤ 10 ꯀꯨꯟꯁꯤꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯎꯕ ꯐꯪꯖꯩ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯒꯣꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯀꯤ ꯑꯦꯅꯤ ꯖꯣꯕ ꯑꯣꯏꯔꯒꯗꯤ ꯑꯗꯨꯏꯗꯨꯒ ꯔꯤꯀꯣꯒꯅꯤꯁꯟꯁꯦ ꯌꯥꯡꯅ ꯄꯤꯕ ꯑꯗꯨ ꯅꯠꯇꯅ ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕꯅ ꯁꯦꯜꯐ ꯄ꯭ꯔꯣꯃꯣꯠ ꯇꯧꯅ ꯁꯦꯜꯐ ꯀꯩꯅꯣꯗꯒꯤ entrepreneurship gumba natraga small business gumba adugumba khalakpa matamda mangonda support se pidaba haitare support se family dagi shu natraga akoigi social recognition se wat paduna ma adugi inspiration da phangdaba aduga akoina matamada di uba phangi maitegi manungda economic keno torise change se lai se akoigi lam jamna leiba misingna lau uraga lau uba kanguna hena social status maintain tawna chatlamba adumba thengnaba myama awurami akoigi skilled oiba akoigi handcraft ta tawranga ju jumpuna yamna family puna leiba adumba du hana leiba urami ojai ju khangbi duni akoi jewelry thabak tawna ta su livelihood maki kenoma life ama len hiba adugi ju craftsman haitare craftsman gumba dugaidi technician there are a lot to ngasi di asing je ngasi gi numitsi ga engura de akoi thi phang de oja akoina akoigi khun lekai da khangde natraga asi khun gi mapan da ju khangde asi gi profession je adum mang kre haiba su jare adumba profession ore aduna asi gi profession je ngak na thamba ngamaudrabanina akoigi adugi suron kya tarakpa generation myam sina asi gi se khangda su leire ade adugi profession do mang khrabaina adugi demand leire su adugi fill up to bangamdre akoina aduna akoi adugi demand ki chain du later na akoi gi income source se adum likthara pa haitare aduna akoina hojik government job ta thina leibase ba akoi gi any job isadagi natabi job ta thina leibase akoi challenge mani asigi sina akoi socio economic ta ju kaithaba leire myama loinana akoi gi oja kenoda akoi gi community manung da haitare meitegi samas manung da akoina हानगी थाजबसे अखोइना लापथोकपा ngamdaba haitare akoigi हानगी old tradition old wakanlon myamje हानगी wakanlon je adum usanna leiraga anouba wakanlon je akoi khanba ngamdaba akoina anouba trend anouba globalization gi numitchiga ngasi internet na sukchauna kenogi akoigi facilities myama pidi jingje asigi facilities chapchana auction ba ngamdaba haiba dusu uba phangi akoina youth ki manung da su natraga akoigi generation gap ma su leiri asiga youth ka senior citizen mi am ga su adum gap ama leiba do adu do make up to bangam da bagi du su thabak to ningai mi am leiri aduna akoigi challenge mi am se akoina face to ko matam da si face to rio challenge mi am si bo overcome to no be tamak da di akoi unity se jamkan na por pai ma thota yo Okay, khajitang koi yam na kai hatare khajitang frustrate ba hota sajono hatare koi bangla na haraga na kara haningai oi ba ayam ba keno oina o information o ere adu oraga su aina khanbada koi kai hatare kara positive Shilpi dagi koina taning ise kara positive su swadana ledam gadra na khali maybe we are facing a lot of challenges kari gumba ngasagi hariba is not only for the Manipuri community Manipuri koi meitei khakta gi tanate koina ngasigi hariba job crisis adugedi kenogi kai hatare ngasagi craft mo hana leiramba koigi so called haigadra koigi traditional koigi keno sing trade traditional koi pisalon sa adedi koi meitei craft keno handicraft and handloom gi karigi asigumba da khasum amarom dawdi sithara amarom dam asigi kumang chapsalakpagi ka phitam su uri adeshan silet lomda sai hana koina sana suramba sai technician sing haitare koi technician sing ba koi keno sing sigi koi gi trade ki keno sing si khara kai haitare loose oi ba handa ki ba natragana asigi mai on si amarom da sakhiba asigumba challenges mayam lai economic challenge maru ne economic challenge aduga loina na akogi politically koina challenge oi ba koi politically hadi socio political field da koi Manipuri sing na koi local representative oina
uba phangdabase maybe in the koi India dana panchayat haire natraga Bangladesh union parishad natra akoi gi keno council se union council gum local council ba local governance ki keno si des da metei gi keno represent si khra wat pa aduga loinana silet ta su si ba commissioner ma oina oi ba city corporation ki commissioner ka ki oi hidman na khali maybe we get some kano gi ate union koi kano di khungang di khara sum union parishad ki member na tragana chairman gumba vice chairman gumba khare thola mite medi pangan da gi but silet di ki kano ki ala so there is a lot of bhekum kano mu delay de aduga loinana koi students gi manung da su na hari ba koi ayambana government gi job oina tanaba adugi mahutta kano koi gi tabak isagi tabak okay self entrepreneurship natra self entrepreneurship koi kano gi laloni tik tauba gi kano se asi ju khara su walak ba duna sonda sam kano chakri haigadra koi kano job si de phang walak prina sum unemployment oina bekar ai na hare natra bekar oina leba gi masing chu nomo hengali asina so those are the kind of khara negative na khara sum koi ning haningai oi ba khara frustration khara budi lere asi dei si da aina silpi dagi yes we have some kind of difficulties natra koi mang do di khara thengnari adu oraga su as a Bangladesh ki akoi ki privilege khara disodina su leram gani ko akoi ki non kai hatare akoi na thengna ba awaba mayam le akoi ki kanaba akoi meite mo oina tra Bangladesh da o bagi natra Bangladesh da leiru bagi amu Bangladesh na ningtam ba phang bagi natra kari gumba koi na Pakistan dal oi leram magi natra gana atokpa keno magi under leram magi koi asi gi ngasi phangi ba keno si phanga to su man there are a lot of development are going on Bangladesh da ate atop koi keno ngasi internet so high so ate pham da gi koi Bangladesh ki internet si phajana phaya if you compare with the other cities or other rural area koi keno South Asian country gi jeng lo gadi so we have afaba keno su khara lei aduga loina na ngasai gi high ba loan sida ki ba ima loan koi tambang ngam da ba adu kom hujik nauna kom hujik Bangladesh government ki ma kai da gi su hoi metei loan gi kano di pirak te dura su pi bagi koi academically government gi mai gai dagi schooling to bagi kano su lai so there is a kind of future high kara future kara pharak kadaba nandragana khajik tang oraga su koi thengna bada nungai gadaba pau khar su lei ko na silpi de na hanging sina yes we have some kind of face koi challenge khara lei da dura su karamba mawong da koi khara nungai na lei natragana karamba kaya khara positive khara keno su koi ta si koi huji hai ba Bangladesh lei riba koi meitei sing natraga koi Manipuri sing aduga loina lona to pa koi kalu macam sing fruit macam sing sigi challenges you can give social na pan go kom overlapping na tram ko han na hai draga su kari guman sita hoba sing su pallu koi challenges sing aduga loina na koi gi kaya koi khara positive oiba koi khara kana ba koi khara nungai ba pau khara ta janingi Shilpi ko sorry aina huji loan gi matang se na hajaninge ado loan gi matang siga ai dum angang sig do dum private tai ko aduga iduga angang sing pi ai da gi hona de koi mete community manung da chawrak panina makoi je school da chat pata rasu class 1 da gi hona class 5 phau ji di moi Bengali maron je larik tamba da su khatang khangbada wa ba hai tare moi bu tak pakan da su koi aina tak pakan da su aina mi mitei ma orabanina to bangla do english na adok na ta ko su yaw aduna di moi adu matam da khangya ba huji mitei ama da tam dana jode Bengali ama da tam batara di ma khatang khangbada wa ba hai tare aduna ina khanbada asije akhoi pi ai dagi angang sing dubu chorcha to honbai su mathau tai bangla amasu kanogi mitei ron ki akhoi imalon che aduga mitei mayek she huji ta akhoina angang oria dadi mitei mayek she khangakte herakte huji chawraga budi kano tawre adugi huji matam sidi yam chawkhalabani na huji mitei mayek tambai su mayama khudong chaba mayam thokle ado akhoi ti akhoi khun manak ta su dum ta iya ba khoi ocha bindana adudo yamna nungai jaba hai tare akhona pi ya de phangoda bado angang sing dona ju phange moi metei mayek plus keno su english mayek su heire aduga keno gi Bengali mayek su adum he tamba ngamme ba ado akhoina pi ya de heirakte adugi tamakta yamna chathokche aduga keno gi akhoi gi bekar to bithi se asije
ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯥꯟꯅꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯍꯜ ꯂꯃꯟ ꯏꯄꯨ ꯑꯣꯏ ꯃꯇꯝꯗꯗꯤ ꯃꯣꯏ ꯌꯨꯝꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯧ ꯍꯤꯡꯒꯣꯜ ꯁꯨꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯉꯝ ꯑꯉꯝꯕ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯝꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯇꯝꯗꯗꯤ ꯆꯥꯎꯈꯠꯂꯕꯅꯤꯅ ꯒꯣꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯖꯣꯕꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯥꯟꯅꯔꯛꯑꯦꯕ ꯑꯁꯤꯒꯩꯁꯤꯒ ꯃꯌꯥꯝꯅꯁꯨ ꯄꯥꯝꯅꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯂꯥꯏꯁꯨ ꯍꯩꯔꯕꯅꯤꯅ ꯒꯣꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯖꯣꯕꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯄꯥꯝꯅꯔꯦ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯅ ꯈꯟꯕꯗ ꯍꯣꯏ ꯆꯨꯝꯃꯤ ꯁꯨꯁꯤꯜꯅ ꯍꯥꯏꯗꯨꯁꯨ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯒꯣꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯖꯣꯕꯇ ꯇꯥꯟꯅꯗꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯤ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯇꯨꯡꯗ ꯇꯥꯟꯅꯔꯒꯗꯤ ꯑꯇꯩ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯖꯣꯕꯁꯤꯡꯁꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯁꯤꯁꯨ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯀꯥꯟꯅꯅꯕ ꯍꯥꯏꯅ ꯊꯣꯛꯂꯛꯄꯅꯤꯅ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯒꯣꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯖꯣꯕꯀꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯇꯥꯟꯅꯗꯅ ꯑꯇꯩ ꯊꯕꯛ ꯊꯧꯔꯝꯁꯤꯡꯁꯤꯁꯨ ꯇꯧꯅꯕ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯩꯇꯩ ꯃꯔꯛꯇ ꯂꯝ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯇꯥꯔꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯁꯥꯅ ꯎꯗ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯖꯣꯕ ꯑꯃ ꯍꯦꯛꯇ ꯖꯣꯕ ꯇꯧꯕꯅ ꯃꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗꯁꯨ ꯈꯤꯇꯪ ꯁ꯭ꯇꯦꯟꯗꯔꯠ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅꯁꯨ ꯈꯜꯂꯦ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯇꯩꯗ ꯑꯣꯏꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯒ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯥ ꯑꯗꯨꯗꯣ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯕꯗ ꯑꯩꯅ ꯈꯟꯕꯗꯗꯤ ꯀꯩꯁꯨꯝ ꯄꯤꯛꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯂꯩꯇꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯜꯂꯤ ꯑꯁꯤꯒꯩꯁꯤꯒ ꯑꯗꯣ ꯑꯁꯤꯅꯤ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕꯁꯤꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧ ꯈꯛꯇꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯁꯤꯁꯦ ꯉꯥꯛ ꯁꯦꯟꯗꯨꯅ ꯆꯠꯇ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯑꯇꯩꯁꯨ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕ ꯂꯥꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯖꯅꯤꯡꯉꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯦꯁ ꯁꯤꯜꯄꯤꯅ ꯍꯥꯏꯁꯤ ꯑꯁꯤꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯂꯝ ꯂꯩꯔꯒꯁꯨ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯂꯝꯁꯤ ꯂꯧꯎꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯀꯜꯆꯔ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤ ꯏꯀꯣꯅꯣꯃꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯩꯇꯩꯒꯤ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯕ ꯍꯥꯏꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯄꯥꯔꯇꯤꯁꯤꯄꯦꯁꯟꯁꯤ ꯈꯔ ꯂꯤꯛꯊꯔꯛꯑꯦ ꯁꯤꯅꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯤꯛꯊꯔꯦ ꯋꯤ ꯍꯦꯚ ꯑ ꯄ꯭ꯔꯣꯄꯔꯇꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯂꯝ ꯂꯩꯕ ꯂꯧꯐꯝ ꯂꯩꯕ ꯂꯩꯔꯒꯁꯨ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯩꯇꯩ ꯏꯃꯨꯡꯁꯤꯡ ꯍꯥꯏꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯡꯁꯤ ꯐꯥꯔꯃꯤꯡ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯀꯜꯆꯔꯒꯤ ꯂꯝ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯒꯩꯁꯤꯒ ꯈꯔ ꯊꯋꯥꯏ ꯌꯥꯎꯕ ꯋꯥꯠꯂꯦ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯣ ꯊꯋꯥꯏ ꯌꯥꯎꯕ ꯋꯥꯠꯂꯦ ꯍꯣꯏ ꯗꯦ ꯗꯨ ꯃꯥꯅꯤ ꯗ ꯑꯗꯔ ꯖꯣꯕ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯥꯒꯤ ꯆꯥꯀরি ꯇꯧꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯖꯣꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯚꯦꯠꯀꯤ ꯑꯣꯔ ꯑꯦꯅꯤ ꯖꯣꯕ ꯇꯧꯈꯤꯗꯨꯅ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯦ ꯕꯠ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯧꯎ ꯁꯤꯡꯎꯕꯒꯤ ꯁꯤꯟꯐꯝꯁꯤꯗꯗꯤ ꯈꯔ ꯋꯥꯠꯅ ꯊꯣꯛꯂꯦ ꯗꯦꯠꯁ ꯑꯣꯜꯁꯣ ꯋꯥꯟ ꯀꯥꯏꯟ ꯑꯣꯐ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝ ꯑꯃꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯥꯗꯔ ꯇꯪ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤꯁꯤꯡꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯩꯔꯣꯏ ꯂꯩꯀꯥꯏ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯈꯨꯂꯪ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯩꯇꯩ ꯈꯣꯡꯁꯤ ꯕꯪꯒ꯭ꯂꯥꯗꯦꯁꯇꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯣꯂꯞ ꯇꯥꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯃꯩꯇꯩ ꯉꯛꯇ ꯇꯥꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯕꯦꯡꯒꯣꯂꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯃꯥꯔꯤ ꯂꯦꯚꯦꯜꯗ ꯁꯦꯀꯦꯟꯗꯔꯤ ꯂꯦꯚꯦꯜꯕꯨꯗꯤ ꯈꯔ ꯐꯔꯦ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯃꯥꯔꯤ ꯂꯦꯚꯦꯜꯗꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯩꯇꯩꯔꯣꯟꯅ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯁꯤ ꯏꯃꯨꯡ ꯃꯅꯨꯡꯗꯁꯨ ꯑꯇꯩ ꯀꯩꯔꯣꯏ ꯂꯩꯀꯥꯏꯗꯁꯨ ꯃꯃꯥꯟꯅꯕꯁꯨ ꯉꯥꯡꯅꯕꯅꯤꯅ ꯕꯦꯡꯒꯣꯂꯤꯅ ꯇꯝꯃꯛꯄꯁꯤ ꯋꯤ ꯍꯦꯞ ꯗ ꯁꯦꯝ ꯐꯦꯁ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯁꯦꯝ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯕꯦꯡꯒꯣꯂꯤ ꯂꯣꯟꯅ ꯇꯥꯛꯂꯛꯄ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯇꯝꯕꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯥꯏꯕꯛ ꯐꯕꯗꯤ ꯅꯪ ꯉꯁꯥꯏ ꯍꯥꯏꯗꯣ ꯑꯣꯖꯥꯁꯤꯡꯁꯤꯁꯨ ꯕꯦꯡꯒꯣꯂꯤ ꯑꯣꯏꯕꯅꯤꯅ ꯁꯣꯔꯤ ꯃꯩꯇꯩ ꯑꯣꯏꯕꯅꯤꯅ ꯃꯩꯇꯩ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯃꯩꯇꯩ ꯄꯥꯡꯒꯜ ꯑꯣꯏꯕꯅꯤꯅ ꯑꯣꯖꯥꯁꯤꯡꯅꯁꯨ ꯃꯩꯇꯩꯔꯣꯟꯅ ꯂꯦꯡꯒ꯭ꯋꯦꯖ ꯑꯣꯐ ꯏꯟꯁꯇ꯭ꯔꯛꯁꯟ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯗ ꯂꯦꯡꯒ꯭ꯋꯦꯖ ꯑꯣꯐ ꯏꯟꯁꯇ꯭ꯔꯛꯁꯟꯁꯤ ꯕꯪꯒ꯭ꯂꯥꯗꯦꯁꯇ ꯉꯁꯤꯁꯨ ꯕꯦꯡꯒꯣꯂꯤꯅꯦꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯣ ꯃꯦ ꯕꯤ ꯏꯟ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯀꯝꯃ꯭ꯌꯨꯅꯤꯇꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯂꯩꯖꯕ ꯑꯣꯏꯔꯒꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯇꯩ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯈꯥꯁꯤ ꯍꯥꯏꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯒꯥꯔꯣꯁꯤꯡ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯆꯥꯛꯃꯥꯁꯤꯡꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯑꯣꯏꯖꯔꯒꯁꯨ ꯕꯠ ꯂꯦꯡꯒ꯭ꯋꯦꯖ ꯑꯣꯐ ꯏꯟꯁꯇ꯭ꯔꯛꯁꯟꯁꯤ ꯕꯦꯡꯒꯣꯂꯤ ꯑꯣꯏꯕꯅꯤ나 ꯑꯗꯣ ꯑꯣꯖꯥꯁꯤꯡꯅ ꯍꯥꯏꯅ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯗꯔ ꯇꯥꯡꯗꯨꯒ ꯇꯥꯛꯇ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯕꯦꯡꯒꯣꯂꯤꯅ ꯇꯥꯛꯑꯒꯗꯤ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯈꯪꯕ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯈꯪꯕꯗ ꯈꯔ ꯋꯥꯠꯂꯦꯕ ꯁꯤꯅꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯣ ꯁꯤꯜꯄꯤꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯦ ꯃꯥꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯣꯟꯁꯤ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯐꯥꯎꯅꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯂꯣꯟꯁꯤ ꯈꯔ ꯐꯖꯅ ꯈꯪꯕ ꯑꯣꯏꯔꯝꯃꯒꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯥꯅ ꯇꯝꯃꯤꯕ ꯁꯕꯖꯦꯛ ꯃꯦ ꯕꯤ ꯏꯪꯂꯤꯁ ꯑꯣꯔ ꯃꯦꯠ ꯑꯣꯔ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯁꯥꯏꯟꯁ ꯋꯥꯠꯑꯦꯚꯔ ꯑꯗꯨ ꯍꯦꯟꯅ ꯃꯃꯨꯠ ꯇꯥꯅ ꯈꯪꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯩꯇꯩꯂꯣꯟꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯕꯦꯡꯒꯣꯂꯤꯁꯤꯁꯨ we have a two challenge Sushil so I want to discuss about here ꯀꯩꯅꯗꯤ ꯅꯣꯏ ꯂꯣꯏꯅ ꯌꯨꯝ ꯄꯥꯟꯗ꯭ꯔꯤ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯁꯨ ꯌꯥꯎꯗꯦ but you are in the transition period ꯑꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯦꯡꯅꯔꯤꯁꯤ ꯃꯈꯜ ꯑꯅꯤꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝꯅꯦꯕ ꯑꯃꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯃꯥꯂꯣꯟ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯩꯇꯩꯂꯣꯟꯁꯤꯁꯨ ꯍꯣꯏ ꯕꯦꯡꯒꯣꯂꯤ ꯂꯣꯟ ꯇꯝꯈꯤꯕꯗꯨꯅ ꯁ꯭ꯀꯨꯂꯤꯡ ꯑꯣꯏꯕꯅ somehow grade 6, 7 ꯒꯨꯝꯕ ꯍꯥꯏ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯗ ꯀꯥꯔꯛꯄꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯨꯝ ꯈꯔ ꯉꯝꯕ ꯍꯧꯔꯛꯀꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯍꯥꯏ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯗꯒꯤꯗꯤ ꯕꯦꯡꯒꯣꯂꯤ ꯃꯆꯥꯁꯨ ꯌꯥꯎꯁꯜꯂꯝꯗꯕꯅꯤꯅ ꯑꯗꯩꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯩꯅꯣꯁꯨ ꯂꯣꯟꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤ ꯕꯥꯎꯟꯗꯔꯤꯁꯤ ꯂꯥꯟꯊꯣꯔꯛꯑꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯈꯔ ꯕꯦꯡꯒꯣꯂꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤ ꯂꯥꯛꯑꯅꯤ ꯏꯟ ꯗ ꯃꯤꯟ ꯇꯥꯏꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯃꯥꯔꯤꯗꯁꯨ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯁꯤꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯦꯡꯒ꯭ꯋꯦꯖ ꯀꯝꯄꯤꯇꯦꯟꯁꯤꯁꯦ ꯐ꯭ꯂꯨꯑꯦꯟꯁꯤ ꯕꯦꯡꯒꯣꯂꯤ ꯐ꯭ꯂꯨꯑꯦꯟꯁꯤꯁꯤꯁꯨ ꯍꯦꯜꯍꯟꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯩꯇꯩꯂꯣꯟ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯃꯥꯂꯣꯟꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯁꯨ ꯆꯣꯔꯆꯥ ꯇꯧꯕ ꯄ꯭ꯔꯦꯛꯇꯤꯁ ꯇꯧꯕ ꯑꯅꯤ ꯕꯥꯏꯂꯤꯡꯒ꯭ꯋꯦꯜ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤꯒꯅ ꯕꯥꯏꯂꯤꯡꯒ꯭ꯋꯦꯜ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯦ ꯕꯥꯏꯂꯤꯡꯒ꯭ꯋꯦꯜ education systemꯁꯦ so ꯁꯨꯁꯤꯜꯗꯒꯤꯁꯨ ꯑꯩꯅ ꯁꯤꯗꯩꯁꯦ at least we want to talk ꯑꯁꯤꯒꯤ few minutes ꯈꯖꯤꯛꯇꯪ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯊꯝꯁꯤꯀꯣ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯈꯟꯕ ꯌꯥꯏ ꯀꯔꯤ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯕꯦꯡꯒꯣꯂꯤ ꯃꯌꯦꯛꯀꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛꯇ ꯕꯦꯡꯒꯣꯂꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯇꯝꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯃꯩꯇꯩꯂꯣꯟꯁꯨ ꯁꯨꯝ ꯈꯪꯖꯤꯜꯍꯧꯕ ꯍꯩꯍꯧꯕ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤ ꯊꯝꯁꯦ ꯑꯁꯤꯒꯤꯁꯤ ꯕꯪꯒ꯭ꯂꯥꯗꯦꯁꯇ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯒꯁꯨ ꯇꯨꯡꯗ ꯁꯤꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝꯁꯤ ꯂꯥꯛꯀꯗ꯭ꯔꯥ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯅ ꯇꯧꯔꯛꯇ꯭ꯔꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯀꯔꯤ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯏ ꯁꯨꯁꯤꯜ ꯁꯨꯁꯤꯜ ꯇꯥꯔꯤꯕ ꯃꯥꯒꯤ ꯅꯦꯠꯁꯦ ꯈꯖꯤꯛꯇꯪ ꯁꯣꯜꯂꯤ ꯁꯨꯁꯤꯜꯒꯤ ꯑꯗꯨꯅ
Nangi kano sini si khati lang shola dor nang sound is like ko aduna you just go ahead. Hariba wafam doja jamna shengna koi ju khangjaraba keno topic ni koi gi loan gi matang che lak pada ji government ki magi de gi ju policy ke ata lokhatli siga huji huji oina Bangladesh da major ethnic community gi group manga ka ki primary level siga loan che primary level da koi add tona like phong na government gi magi de gi adum tawa hogale अखोइना ताजेबदी अखोइगी केनोगी समाज की लुचिंगबा म्यामना होटनबिदुना अखोइगिसु मणिपुरी मैते लोन सिना प्राइमरी द अखोइगी एंट्री लेवल सिगा लाइक पोंगना अदुगैदुगा गवर्नमेंट स्कूल दसु ताकपिबा हौरनि आइनासु अदुम ताबा फंगदे अदु गी गवर्नमेंट स्कूल जे हौगतबगी मांगदा अखोइगी नुंगाइबा पाव हाइतारदि बांग्लादेश दा हुजी हुजी रनिंग ओरिबा एनजीओ ना चिंगबा नत्रगा बांग्लादेश मणिपुर साहित्य संस्थाना चिंगबा केनोगी भाषा गवेषणा संस्थाना चिंगबा स्कूल कया तसु लेरी सेल्फ केनोदगिसु फांतगिसु सेमबा स्कूल मजु हांगना अदुम ताकपिबा तंबिबासु लेरे खुनदा हुजी असिंग पॉजिटिवली अखोइना येंगनुरगदी अखोइगी लोन सिना अखोइना मिंगनबगी तमक्ता अखोइगी ब्रॉड माइंड अखोइना असिगिसे तौबनी अदुबु अखोइगी मतमगा चानना हायुरदी अखोइगी इंगांग मगी माकी कॉग्निशन हाइदी ब्रेन अहम्बा माकी लोन तमक्पदगी हौना माकी नॉलेज से गेन तोरपदम इमा लोन तंबाई सिदी ख्वाइतगी हेना अफबा केनोनी खुदोंनी अदु वर्ल्ड वाइड असिगी केनोसे प्रैक्टिस तौनरिबन तनी सागी इमा लोन हाना इंगांग सिंगसिबु स्कूलिंग तहनबा असिंगसे तंगाई फदरबनियाबा दु बांग्लादेश की सिगा तौरिबा पर्सपेक्टिव सिगदी अखोइना हानादगी ओजासु खंबिरिबदुने हाजिक जबु बाइलिंगुअल ओइदुना अखोइना बांग्ला ता दुम तौना लाकपनिना बांग्लादगिसु होय अखोइ हायर स्टडीज तौबा जौदबा ले नते असिगी सिस्टम सिगा दुम अखोइना हायर स्टडी तौरगा गवर्नमेंट जॉब त खंगदे अचोचो पोजीशन दा हुजुजिक जॉब प्लेसमेंट ओइना लेबसु म्यामा सक्सेस ले अदु हाइराना अखोइगी मतमसिगी चनबी हाइतारि चही 10 खुदिंगी अखोना करिकुलम से चेंज तौबा उबनिना करिकुलम सिना चेंज ओरकपा खुदिंगी अखोइगी के हाइतारे एजुकेशन सिस्टम सिजु अदुम चेंज ओरे अदुगा अखोइगी होनरिबा अखोइना थाइना दगी अखोइ लोन गा फाइट तौना लेरिबा बाइलिंगुअल अखोइना लोन जे तंबसिगा लोन गी फाइट सिदे अखोइगी अदुम चेंज ओइदे अदुदी अदुम हानादगी अदुम चलीदो अदुम अजिकसु चथना लेरि अदुना असिगेसिगा चेंज अमा लाक्तगदी अखोइगी लाक्तोइबा जेनरेशन म्यामना करिकुलम बु चाना दोरिबा नत्रगा मोइना लोन दुना हाना प्रैक्टिस तौना लेदोरिबा असिगुम्बा कंफ्यूजन अमा लाक्कदबा सु उबा फंगजे अदुना अखोइ असिगेसिगा स्ट्रिक्ट अमा डिसिजन मा लौबम थोइ अखोइना अखोइगी मैते लोन सिबु हाना जोखना चटपना थोकरा नत्रगा जोखना थोकपरि थोइ अदु अखोइगी करिकुलम सिना चेंज ओरकपसिगा तौभम थोकपसि अखोइ चपचाबा मा लेफौद्रगदी मा तुंगदा अखोइगी सिसिगा काय तारे अखोइगी कन्फ्लिक्ट हाइकद्रा कन्फ्यूजन हाइकद्रा जेनरेशन द मखा ताना लेहोगद्रबा अदुंबसु मी इबसु अमा सुम उबा फंगनि Okay, so no, yeah, curriculum we have to follow the government curriculum and Bangladesh ki adugi kanugadi we no doubt adu di changchen batai adugai duga hujiki anoba Bangladesh ki anoba curriculum sigi matang da wari koi shi mapanda le so in sum ayam mostly from social media hai tare ko Facebook khangde YouTube ta khangda mada yang there's a lot of conversation ba criticism are going on to adugi dugadi yam chatla du Bangladesh ki government ki decision ki matung ina lawrakpa ba Bangladesh chatna ri ba curriculum we have to follow it, there is no doubt. To aduga loina na koi gi Shilpi na su hari do koi Canada ojabrinda na thangna na koi gi thangna ba kungang koi oktobia okter khola hai tare adu do chathari adumaina kunda self self interest ke isagi maikai dagi lanai ni ko natro school link to do thodokpa government gi kenogi facility phangna natragana mokoi gi support phangna to bana tab to asigumasi akoina keno to hom thokpra encourage to hom thokpra natragana ngasai gi masina akoi in Shilpi da hangyaning se ta sengna as a third person amoina asina angang sing da mokoi gi school gi laik tambada aduna chaitheng pibra chaitheng haidi there is there any barrier
akhoi schooling high school gi khangde primary chatra chatri ma'am jawri ko mai kano aduna kesu akhoi gi chumna gi akhoi curriculum kano de aduna kano apan pi badi oiram mai Shilpi aduna kana ba oina lauga dana tragana dugi matang de akhoi awa bana tragana waita bana tragana kano to ba barrier ga ti leibra leite Okay. Aina khanbadadi tammi gi kanadaba mata leite tammi gi akhoi isa gi kanaba ngaktani adu jahabu orasu mai koigera any thabak po oigera adu eduga akhoi youth sina hayang tungi jaha thuna ne aba asige siga akhoi gi matamdadi amuka mayak se khangdabanina akhoi gi kenogi matamda su haiba ngamde je akhoi gi mitei gi mayak ama lei angang oiriada ate ate da haiba ngamde akhoi mitei gi mayak ama lei do angang hing sina sumaina moibu tambina hoi huji moi khalamba jai kenogi academic ki lari khairo ma hairo asi pa na mitei mayak si su tamba se akhoi da khitang wai khotlan but aina khanbadadi kona tungda moi khalakani hoi aina piya de sumaina tamak pase aigi sumaina kanabo phangi khole ena de hayang kona moi de charok toy banina mafam ama da chakani lai tam khotba aduga atei jati na nogi mayak leiba khotpra ina dumaina hangak pasu ya ba adu hangak pa matam duga atei ama jati miyam le aduga hango nogi mayak leiba khotpra ina adugu matam da leite hai taraga so ko mitegi di hoi mitegi sumaina mayak ma lei yana isana utpangam gana ba iro haiba tarasu keno to bangam gana ba aduna ai khali je sumaina khadang wa ba tarasu tambai sidi khadang matam duga di khadang wani do su tungda di kana bo phangani ana khali. Okay, so that's my point. When I say have angang sing ji, we know that angang ring the loan kang de any kino to basi. Koi kara line at way up. Maruina loan tambasi angang ring de tamora de when you were like at 35 na tagana after 25 ki maka the loan tamsi kara wana to ana mayam han ngamnei ngamna bob de ko ju sigala gom atokpa anova loan am tamsi kara wana to but angang ring de tamora ga di atugi khudong jaba kara su leiba. So it's okay. So asigi kano si tamaga hojik matam su mayam hawre around akoi 40 minute haitare minute nifu khara hen akoi asi matang se khanare to hojik akoi youth from we kano si the last. So we know that now we know akoi mayam khange je hojik bangasa leiba akoi gi phibam si karino akoi awaba chetheng natragana kano challenges we are facing a lot of challenges natra akoi challenge mayam thengnari aduga loina na maruina akoi economy amashung political kano the ground at the same time akoi ngasai gi suhil na chukra pan ni akoi gi chatna lon chat hai ga nang ngasai han sing na thaja ba de na haron sing gi thaja ba gi akoi asi kai hada generation ke natra we have kind of asi every generation da sunu chahi yang khai mawang da na tra chahi ni pu mang da even chahi tara mawang da ba akoi Facebook pa social media tholok tring da ba internet na yam na marang kai na phang dring da le ram ba film du ga hoji gi oi ba chahi ani hum chi ga ba manga chi oi ba film du ga there's a lot of different so kenogi mangal haitare ko akoina kai haitare alukitu harise kenosi akoina hanon sing ba kenosing kina akoi matam da phawda college university kara phawda ward gi kan pa ge khange haragadi either you have to read the book or newspaper natro so hojiki matam da di youtube da khangde nang nang sida koi kai haitare kungang da bulai bo chano banawas da bulai bo chano sileta bulai bo anywhere da leraga so you can access all over the world adugi khudong chabu de level loan do khali nang haijal laga di bengali ga loiner bengali su bengali da gai su la bu pha ha da bengali loan chi gi keno su koi puna mak to makhan pun every subject koi bengali make su bengali loan su leiram na science po hairo keno bo hairo philosophy po hairo na you can get the all the information through the bengali language natra miti loan gi keno koi ka heta content jam phang draga su you can get a lot of content from the bengali my english kari ko koi na wana tho so keno si kai heta akhoi gi information gi awabadi later you can get anytime anywhere but the challenges ngasai hari ba hujiki mangna phangnari ba challenge asine akhoi gi loan gi adoi senmit loan adi economy gi adoi political gi oi ba du di keno gi generation gap gi kari gi adi hari ba hujiki keno sing akhoi makhan kaya gi keno jotilo ta hari akhoi na
it's a complex situation. So asigi maraksi de sida koi nauna haita jamna ichang thona hojiki youth from Bangladesh, Manipuri youth from Bangladesh, Manipuri youth from si hodorokpagi keno si koi sum thengna si ani hum sida haita yam no riba organization sini to asigi matang why youth from si kamaina kam haina hodorakibano bakar mo wakanlon de hodorakibano haiba se so asidei si sim ta asigi keno sina youth from sina hojiki Bangladesh ta hingiba Bangladesh ta leiriba Manipuri singi ba Maitei singi noma noma gi thengnari ba awaba si da khajitang oiraga su kana ba phanghanba ngamgadra nataga koi challenges singje asigi matang si da khajitang oisu akoina na koi keno si organization sina keno piba ngamgadra kai hata khajitang hajo haita helpful oigadra haibadu adugi du su kona nei si but ahama makta da koi youth from Bangladesh youth from hodro koi matang si asi Sushil da ki khata Sushil tabra Sushil ki ne se khra de show sound sound se khra de sound is perfect maybe in the video the khra keno le most but sound is perfect yeah go on oja koi gi hairi ba ina ahamada panjaki ba challenges myam je asigi siu reason amani akoi gi Manipuri youth forum aina hojiki lingali ba loop asisu akoina challenge myam sing overcome to bogi tamakta akoi gi like minded haiba youth myam na pullaga lingba organization amani adu asigi story haiba di haubagi stories akoina thigara taradi akoi 2020 2021 da adum handaba tare akoina 2020 2021 gi marakki matamje akoina tongan tongan ba organization da haidi social organization tawna leinariba naharon myam se tongan tongan mai mai thabak tawna leiragasu akoigi marakta communication adum oiba lei adu communication duga akoina adum face torok pa haitare Manipuri gi Maitei myam na Bangladesh ta ta na lei khunda leiriba Maitei myam gi manung da social development gi thabak tawkhalakpa da akoigi youth ki participation se jamna uba phangdaba haitare adugi reason je karino akoigi community ama haidi nation ama chakhotpada youth ki khungna thudang se khwaitagi maru oiba thudang amani any kind kenogi community da haigera jati magi oigera adugi manung chamada youth na active oidraga di adugi community don gatpa ngamoi chakhotpa ngamoi asigi thajaba se myamna lei adu akoina akoigi community manung na thirubada youth ki participation haitare asigi participation se tongan tongan ba kenoda chaithokna leiba aduga aduida punjan bagi platform se ama leitaba haitare adui matam duga akoina hai maingoina panjawra di social organization mi ama lei ai samakna Center for Manipuri Studies khangde Bangladesh Manipuri Chhatra Samiti na chingba adugumba makhan makhan gi social organization da meeting gi oiba organization mi amda thabak tawjare adugi purpose objective ti tongali akoi gi Bangladesh Manipuri Chhatra Samiti sina student gi oriented haidi akoi gi high school oigera school gi college oigera university oigera sigi platform da leiba student mi am gi objective thammaga like shuda karmaina utsaw ton bajai asigi purpose da keno toba organization mani Center for Manipuri Studies sigi objective na mu adum khara khena balaire asina khara deep depth chalaga akoi gi social economy haitare natraga akoi socio economic situation haidi condition se studies tawraga asigi analytics tawraga dugi result to kari oina pong bajai adugi do chathabagi studies ki tamakta akoina Center for Manipuri Studies ki lingat ki ba akoi gi luching ba kangu myam akoi gi yamba sakpa myam na si se hangamba do adu hajiksu continue tawri adugi objective myam sigi mapanda su thabak myam leiri akoi youth ki oiba hairadi youth empowerment aina akoina tonganba sector ama enguraga di matamga chanana ojana su haibire chahi taragi manungda ahongba myama uri internet khangde kenosina technology na mang chingna akoina different sector da bang hajiki worldwide ekhan ecosystem lai ecosystem siga eigi kenose opportunities se amadata leitaba eigi opportunities se myamani eigi kenogi area se chauri aina naharon ma oina aina youth ma oina aina tawning ba thabak se asi aina
ꯈꯨꯟꯃꯗ ꯂꯩꯔꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩ ꯈꯨꯟꯃꯗ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯦꯛꯁꯦꯁꯁꯦ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛꯇ ꯐꯪꯉꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟꯁꯦ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟꯁꯦ ꯂꯥꯛꯑꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯔꯤꯃꯥꯏꯅ ꯑꯦꯝꯄꯥꯋꯔꯃꯦꯟꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯧꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯎꯕ ꯐꯪꯉꯤ ꯋꯥꯔꯜड ꯋꯥꯏड ꯁ꯭ꯇꯥꯔꯠꯑꯞꯀꯤ ꯇ꯭ꯔꯦꯟꯗ ꯑꯃ ꯂꯩ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯑꯣꯟꯇꯔꯄ꯭ꯔꯤꯅꯔशिꯞꯀꯤ ꯖꯔꯅꯤ ꯑꯃ ꯍꯧꯒꯠꯄꯒꯤ ꯑꯁꯤꯁꯦ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯠ ꯕꯦꯁ ꯅꯠꯇꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯠꯀꯤ ꯊ꯭ꯔꯨꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯀꯣꯟꯇꯦꯟꯠ ꯁꯦꯝꯕ ꯀꯣꯟꯇꯦꯟꯠ ꯀ꯭रिꯌꯦꯇꯔ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯁꯤꯁꯨ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯂꯥꯏꯁꯨ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯁꯔꯇꯤꯐꯤꯀꯦꯠ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ एजुकेशन क्वालिफिकेशनꯒꯤ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯗꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ empowerment ꯑꯣꯏꯒꯗꯕ ꯊꯕꯛ ꯊꯥꯅꯥꯁꯤꯡꯁꯦ ꯌꯨꯝꯗ ꯐꯝꯃꯒꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇ꯭ꯔꯦꯗꯤꯁꯅꯦꯜ ꯃꯦꯊꯗꯇ ꯖꯣꯕꯀꯤ ꯄ꯭लेसमेंट ꯐꯪꯗ꯭ꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯥꯏꯐꯁꯦ ꯀꯦꯔꯤꯌꯔꯁꯦ ꯂꯣꯏꯕ ꯑꯗꯨ ꯅꯠꯇꯕ ꯏꯉꯥꯡ ꯃꯈꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯇꯝ ꯑꯁꯤꯒ opportunityꯁꯦ ꯏꯉꯥꯡ ꯃꯈꯛ ꯆꯍꯤ 10 ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ 15 ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯃꯥꯛ ꯃꯁꯥꯅ monthly 1 lakh ꯇꯥꯟꯕ ꯉꯝꯕ ꯃꯇꯝꯅꯤ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯃꯇꯝꯁꯦ digital globalization ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯇꯝꯁꯦ ꯑꯁꯤꯒꯤꯁꯤꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ youthꯀꯤ ꯑꯣꯏꯕ skill develop ꯑꯣꯏꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ access ꯇꯣ ꯐꯪꯉꯣꯏꯗꯕ aduna youth ki empowerment skill development gi sector sima koi adum gap uba phangba duga koina like minded khara youth ya pullaga akoina decision khara logani akoi gi asigi gap se fill up to daba jate aduna koi platform ma sema dai adugi platform se sem ga na khangalak pada koi manipur youth forum gi wakhan che thulakpani aduna koi ngasi youth forum gi oriba member meam haidi luchingba meam se loinamak tongan ba sector da thabak torokpa social organization gi involved lerakpa meam pullaga kana lingkhatpa organization ni aduga akoi paita gi chauthukchaba haitare akoina asigi planning se tawkalakpa hawalakpa da akoi gi haitare publicly asigi kano se organization se sak takpa gi hek matam tanja duga akoina hajiki hairiba digital globalization gi matam ni na internet ki through da ogera online gi through da ogera akoi manipur gi state minister riba oja sushindra leisangtem sushindra ojana matam duga youth myam gi activities se uraga jam thagat khiba haitare aduna khoi bangladesh da chauna 2022 gi october da ningon chakuma pangthoki adugi ningon chakuba gi pangthokpa duga manipur youth forum se actively aduga participate tawgi organize tawbada akhoi su yam kanna akhoi myam gi active role ma aduga lekiba duga akhoi myam gi humda akhoi hawgalakpada manipur youth forum se adugi activity dugi duga jamna publicity phanggiba haitare adugi wafam duna akhoi su hadik nasi su myam gi famda hajiki program duna luching duna haitare akhoi bangladesh ki puari da aham boina manipur gi government ki state minister maga loinana indian government gi akhoi gi khwaiti chauthok chaningai oiba akhoi keno gi akhoi gi manipur gi iningtho sana jauna bangladesh da khong thabiraki adudu akhoi jawba ngamhoba se akhoi labek phabane na su loji adugi makha da laga akhoi activity miyama pangthok chei activity se youth ki oiba youth oriented oiba youth ki skill development da kari to bajai sansas kya ta akhoi na chathagi matung in akhoi na akhoi gi organization sigi active role se lebi tamakta akhoi na akhoi gi constitution follow tawraga akhoi miyam na haina ba da taji akhoi bangladesh ki aham boy na manipur youth forum na constitution wise akhoi na election gi process da anoba committee semjaki handaki october da 2023 da laga adu akhoi su adui wafam du tabuk chaningai ni aina khanje akhoi gi sigesiga akhoi na 29 members ki committee hu ki executive committee se mafam magita nattaba bangladesh ki all over bangladesh ki youth miyam dagi khalaga representative miyam sina chithadana akhoi gi kenosiga contribute tawna gi committee se sembani adugi committee gi chatharakpada akhoi gi aim and objectives miyam leje aim and objectives se follow tawraga akhoi na amamam tona chathajabani aduna akhoi gi naharun gi skilled oiba skill se develop to bai tamakta akhoi na NGO khangde natraga government agencies khangde aduga sakut samnaraga akhoi na kari mawong da akhoi gi youth miyam si ka kanaba pholakpa jai aduido adum akhoi wakhanda khanli tabak da su activity da su ngahan su december gi tang 15 da akhoi seminar ma pangthokchagi online plus seminar ma akhoi youth ki entrepreneurship ki mathakta adui dugi thabak tu su akhoi jamna chauthokchana haijaningi adui duga 45 youth ki delegates miyam jauna akhoi na dugi program seminar dong pangthokchagi
ꯑꯗꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯊꯥꯖꯕꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯌꯣꯠ ꯐꯣꯔꯝꯁꯤꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯌꯨꯠꯀꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯀꯥꯟꯅꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯇꯝꯒ ꯆꯥꯟꯅꯕ ꯌꯨꯠ ꯑꯦꯝꯄꯥꯋꯔꯃꯦꯟꯇꯅ ꯅꯠꯇꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯁꯇ꯭ꯔꯛꯆꯔꯗꯁꯨ ꯈꯔ ꯆꯦꯟꯖ ꯂꯥꯛꯄ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯅꯤꯌꯔ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯍꯜ ꯂꯃꯟꯒ ꯅꯍꯥꯔꯣꯟꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯀꯝꯃꯨꯅꯤꯀꯦꯁꯟꯒꯤ ꯒꯦꯞ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯁꯤꯒꯤꯁꯦ ꯈꯔ ꯗꯤꯀ꯭ꯔꯤꯁ ꯇꯧꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯄꯨꯜꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟꯁꯦ ꯑꯃꯠꯇ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯗꯦꯕꯂꯞꯃꯦꯟꯒꯤ ꯁꯦꯛꯇꯔꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯍꯥꯔꯣꯟꯅ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯑꯍꯜ ꯂꯃꯟꯒꯤ ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯁꯤ ꯖꯒꯣꯏ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯇꯧꯔꯤꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯧꯖꯔꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯍꯜ ꯂꯃꯟꯗꯁꯨ ꯊꯥꯒꯠꯆꯅꯤꯡꯉꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯕꯪꯒ꯭ꯂꯥꯗꯦꯁꯇ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯍꯜ ꯂꯃꯟ ꯍꯥꯟꯅꯗꯒꯤ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟ ꯀꯌꯥꯗ ꯂꯨꯆꯤꯡꯅ ꯂꯥꯛꯄꯤꯔꯤꯕ ꯃꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯖꯔꯨꯕꯗ ꯑꯍꯜ ꯂꯃꯟꯅ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯉꯛꯇꯕ ꯑꯝꯇ ꯂꯩꯇꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯥꯡꯗꯁꯨ ꯇꯧꯗꯣꯔꯤꯕ ꯊꯕꯛ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ educationꯒꯤ ꯄꯔꯄꯁꯇ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯁ꯭ꯄꯣꯔꯠꯁꯀꯤ ꯄꯔꯄꯁꯇ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯏꯀꯣꯅꯣꯃꯤ ꯑꯁꯦ ꯗꯦꯕꯂꯞ ꯇꯧꯕꯗ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯑꯍꯜ ꯂꯃꯟꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯦꯗꯚꯥꯏꯁ ꯃꯌꯥꯝꯁꯨ ꯄꯥꯝꯖꯩ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝꯒ ꯀꯣꯂꯥꯕꯣꯔꯦꯁꯟ ꯇꯧꯅ ꯀꯣꯑꯣꯄꯔꯦꯇꯤꯚ ꯏꯅꯤꯁꯤꯌꯦꯇꯤꯚ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯧꯖꯅꯤꯡꯉꯤ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯦꯏꯟ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ MRFꯀꯤ ꯃꯦꯏꯟ ꯑꯣꯕꯖꯦꯛꯇꯤꯚꯇ Okay, ꯊꯝꯖꯕꯅꯤ Sushil, sorry to interrupt. Asida khajitang amutanga ai Shilpi da lakani asida ina sum Sushil da sum khangya ningba ma akhoi ngasagi hoi Sushil na kana ta wasu pan bi khre 22 da akhoi Manipur da gi ining thau lakhi ba ining thau jaw ba madi state minister haita akhoi gi Oja Sushildro lakhiba asigumba keno singi keno se but the mayam na ngaknariba haigadra the people are wondering maru ina Bangladesh ki miyam haitar Bangladesh ki miyam ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯈꯨꯡꯒꯪꯗꯕꯨ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯕꯥꯅꯣꯒꯥꯁꯇꯕꯨ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯁꯤꯂꯦꯠꯇꯕꯨ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯙꯥꯀꯥꯗꯕꯨ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯅ ꯉꯛꯅꯔꯤꯕꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯁꯨꯛ ꯆꯥꯎꯕ ꯍꯥꯏꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯑꯁꯨꯛ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯏꯚꯟ ꯗ ꯐꯣꯔ ꯗ ꯕꯪꯒ꯭ꯂꯥꯗꯦꯁ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯁꯤꯡ ꯂꯤꯛꯅ ꯂꯩꯖꯕ ꯕꯪꯒ꯭ꯂꯥꯗꯦꯁꯀꯨꯝꯕ ꯀꯩꯅꯣ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯃꯗ ꯃꯩꯇꯩ ꯈꯖꯤꯛꯈꯛ ꯂꯩꯕꯁꯤꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ MP ꯑꯃꯁꯨ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯔꯥꯖ꯭ꯌ ꯁꯚꯥꯒꯤ MP ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯃꯕꯨ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯌꯨꯠ ꯐ꯭ꯔꯣꯝ ꯕꯪꯒ꯭ꯂꯥꯗꯦꯁꯅ ꯂꯧꯈꯤꯕ ꯃꯇꯦꯡꯗ ꯌꯦꯁ ꯋꯤ ꯊꯥꯒꯠꯆꯩ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯔꯒꯁꯨ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯉꯛꯅꯈꯤꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯈꯖꯤꯛꯇꯪ ꯚꯥꯞ ꯇꯥꯅ ꯍꯧꯗꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯈꯖꯤꯛꯇꯪ ꯆꯃꯝꯅꯕ ꯑꯃ ꯂꯩꯈꯤꯕꯁꯦ ꯍꯥꯎ ꯆꯍꯤ ꯀꯌꯥꯗꯒꯤ ꯍꯧꯒꯠꯂꯛꯈꯤꯕꯅꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯇꯝꯗꯨꯒꯅꯤꯀꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛꯄꯨꯗꯤ ꯈꯔ ꯀ꯭ꯂꯤꯌꯥꯔ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯕꯠ ꯏꯟ ꯗꯦꯠ ꯇꯥꯏꯝ ꯄꯤꯄꯜ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯈꯪꯅꯗꯕꯁꯤ ꯌꯨꯠ ꯐ꯭ꯔꯥꯝꯁꯤ ꯀꯅꯥꯅꯣ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯀꯅꯥꯝꯇ ꯈꯪꯗ꯭ꯔꯤꯉꯩꯗ ꯊꯕꯛ ꯑꯣꯏꯅ ꯌꯥꯝ ꯆꯥꯎꯅ ꯇꯧꯈꯠꯂꯛꯈꯤꯕꯁꯦ ꯊꯕꯛ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯆꯥꯎꯅ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯗ ꯌꯨꯅꯤꯌꯟꯅꯤꯀꯣ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ MP ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯄ ꯑꯗꯩꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯂꯦꯚꯦꯜꯒꯤ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯄꯗ ꯌꯨꯠ ꯐꯣꯔꯝꯅ ꯂꯧꯈꯤꯕ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯊꯧꯗꯥꯡ ꯁꯣ ꯍꯥꯎ ꯏꯖ ꯏꯠ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯀꯔꯤ ꯇꯧꯈꯤꯕꯅꯣ ꯑꯗꯣ ꯈꯖꯤꯛꯇꯪꯒ ꯁꯦꯡꯗꯣꯛꯑꯒꯗꯤ ꯃꯇꯝꯗꯨꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯗꯁꯨ ꯈꯔ ꯆꯃꯝꯅꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯗꯨꯁꯨ ꯈꯔ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯜꯂꯤ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯈꯖꯤꯛꯇꯪꯒ ꯅꯪ ꯈꯔ ꯀ꯭ꯂꯥꯔꯤꯐꯥꯏ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯩ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯋꯥꯐꯝꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯩꯅ ꯄꯟꯖꯈꯤꯕꯅꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯌꯣꯠ ꯐꯣꯔꯝꯁꯦ ꯆꯞ ꯆꯥꯅ ꯄꯥꯕ꯭ꯂꯤꯀꯦꯂꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯅꯥꯎꯟꯁꯃꯦꯟ ꯂꯥꯛꯄꯒꯤ ꯃꯥꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯥꯏꯕꯛ ꯐꯕꯅꯤ ꯑꯆꯧꯕ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯕꯒꯤ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕ ꯐꯪꯖꯈꯤ ꯑꯗꯨꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯖꯅꯤꯡꯕꯗꯤ ꯃꯇꯝ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯣꯏ ꯆꯃꯝꯅꯕ ꯈꯔ ꯂꯩꯔꯝꯒꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀ꯭ꯂꯥꯔꯤꯐꯤꯀꯦꯁꯟꯁꯦ ꯈꯔ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯗꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯃꯐꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯖꯅꯤꯡꯕꯗꯤ ꯁꯤꯅꯤ ꯖꯦ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯌꯣꯠ ꯐꯣꯔꯝꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯛꯇꯤꯚꯤꯇꯤꯁꯦ ꯀꯟꯗꯤ ꯃꯥꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯀꯟꯕ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯈꯔ ꯂꯧꯔꯛꯄ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯆꯥꯎꯅ ꯕ꯭ꯔꯣꯗꯂꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯂꯧꯔꯛꯄꯒꯤ ꯃꯥꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕꯁꯦ ꯊꯦꯡꯅꯖꯕꯅꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯌꯣꯠ ꯐꯣꯔꯝꯒꯤ ꯄ꯭ꯂꯥꯠꯐꯣꯔꯝꯁꯦ ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯟꯂꯥꯏꯟꯒꯤ ꯊ꯭ꯔꯨꯗ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯝꯃꯨꯅꯤꯀꯦꯁꯟꯁꯤꯗꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯂꯤꯡꯈꯠꯂꯕ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯕꯪꯒ꯭ꯂꯥꯗꯦꯁ ꯃꯥꯂꯦꯝꯗ ꯂꯩꯕ ꯃꯐꯝ ꯈꯨꯗꯤꯡꯗꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤꯁꯤꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯐꯝ ꯑꯃꯗ ꯄꯨꯟꯕ ꯉꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯣꯟꯂꯥꯏꯟꯒꯤ ꯊ꯭ꯔꯨꯗ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯒꯣꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯒꯤ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯒꯣꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯒꯤ ꯃꯥꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯟꯗꯤꯌꯟ ꯒꯣꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯗ ꯔꯥꯖ꯭ꯌ ꯁꯚꯥꯗ MP ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯏꯅꯤꯡꯊꯧ ꯁꯅꯥꯖꯥꯎꯕ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯦꯛꯁꯦꯁꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯂꯥꯏꯔꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯩꯒꯤ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯇꯝꯗꯨꯒ ꯑꯣꯟꯂꯥꯏꯟꯒꯤ ꯊ꯭ꯔꯨꯗ ꯁꯛ ꯃꯥꯏ ꯈꯪꯅꯗ꯭ꯔꯒꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯦꯛꯇꯤꯚꯤꯇꯤꯗꯣ ꯆꯠꯈꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯃꯇꯝꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯏꯅꯤꯡꯊꯧꯒꯤꯕꯨꯗꯤ ꯀꯣꯟꯅ ꯂꯥꯛꯆꯕꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯥꯔ ꯁꯨꯁꯤꯟꯗ꯭ꯔ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯁꯤꯒꯤꯁꯤꯒ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯦꯛꯇꯤꯚꯂꯤ ꯑꯣꯟꯂꯥꯏꯟꯗ ꯃꯥꯅ ꯑꯁꯤꯒꯤꯁꯦ ꯊꯃꯣꯏ ꯆꯥꯎꯕꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗꯒꯤ ꯕꯪꯒ꯭ꯂꯥꯗꯦꯁꯀꯤ ꯌꯨꯠ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯀꯔꯤꯁꯨ ꯇꯧꯅꯤꯡꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨ ꯐꯥꯎꯔꯛꯄꯗꯒꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯨꯠ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯁꯤꯜꯄꯤ ꯈꯪꯗꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯟꯂꯥꯏꯟ
activities hoi khoi gi mayam waru ba ya fauna ba duga gi akhoi gi Shilpi Shoro paina su content creator ama le adu moiga pau khonor padagi pau si akhoi ta na jore je youth ki oiba organization leibra leiga aduga punna khoi khara thabak tawjaningi aibadagi Sushil gi net si khajitang kana tawba khoi kha shon ba hai tar ko aduna mahaki wa si marok da tatpasu yawi aduga lona video when over the khajitang wa do Sushil lang sound sum jai ko na continue to if you can Sushil tariba okay my net si khajitang wa na to ado je khoi sum Shilpi de la si ko Shilpi si sum asi gi process si sum jawrok paina youth program gi keno se aduga lona na yamna thagat chaning ba amana akhoi gi kai hadare Bangladesh ki oriba akhoi ningol sing gi manung dagi nang na khara akhoi lei content creator oiba natraga na keno oiba mayam su lei aduga iduga akhoi social media da hadare ko social media da nangi oiba activities mayam su uba asida su mayam maru na Manipur gi akhoi imalon mane tina ba natraga lon tina ba singi manung da khara pau photo phaujen gi magi nungai ba kayam su lei to asigi matang su khajidang palu kamaina nangi blog akhoi gi haudoraki ba natraga na smaina social media changhalaki ba aduga loina na hojiki yot Bangladesh yot kana Manipur yot France asigi matang si su nan khara pallaga di how you involve khangena kamaina yot France ge involve oraki ba maybe na han su hare ja khoi ge mahiroi singi satra satri singi organization ga sunang mari lena rami natro so atugi sum la ki bra na traga nangi hujiki haiba Sushil na palliba akhoi blogging haidra akhoi sum chuna social media da pau khona badagi sum changa khibara so just give your mane nangi na site tagi haidra ko nangi site tagi kari kamaina involve oira kibana haidra Okay. ꯑꯍꯥꯟꯕꯗꯁꯨ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯖꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯩ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯤꯝ ꯋꯥꯔꯛ ꯇꯧꯕ ꯑꯃ ꯊꯕꯛꯁꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯏꯃꯣꯟꯗꯒꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯅ ꯇꯧꯖꯩꯌꯦ ꯑꯗꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯌꯨꯠ ꯐꯣꯔꯝꯗ ꯇꯧꯕꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯤꯝ ꯋꯥꯔꯛ ꯇꯧꯕꯗ ꯈꯔ ꯊꯋꯥꯏ ꯌꯥꯎꯖꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯌꯨꯠꯀꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯨꯠ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯜꯂꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯋꯥꯔꯤ ꯋꯥꯇꯥꯏ ꯁꯥꯟꯅꯔꯒ ꯁꯨꯁꯤꯜꯅꯁꯨ ꯍꯥꯏꯔꯤꯗꯨꯅꯤ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕꯩ ꯃꯥꯡꯗꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗꯒꯤ ꯏꯅꯤꯡꯊꯧ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯂꯥꯛꯄꯩ ꯃꯥꯡꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯄ꯭ꯂꯥꯅꯤꯡ ꯂꯩꯔꯝꯃꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯥꯏꯕꯛ ꯐꯅ ꯏꯅꯤꯡꯊꯧ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯦꯜ ꯁꯨꯁꯤꯟꯗ꯭ꯔꯣ ꯁꯥꯔ ꯍꯣꯏ ꯂꯥꯛꯇꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯁꯤꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯆꯥꯎꯅ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯑꯃꯁꯨ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟꯁꯤꯁꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯐꯖꯅ ꯂꯥꯎꯊꯣꯛꯄꯤꯔꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗꯩ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯌꯥꯝꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯈꯪꯅꯕ ꯍꯧꯔꯦ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯌꯨꯠꯀꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯌꯨꯠ ꯐꯣꯔꯝ ꯍꯥꯏꯅ ꯀꯣꯃꯤꯇꯤ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯁꯤꯒ ꯃꯣꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯛꯇꯤꯚꯤꯁꯀꯤꯁꯨ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯎꯕꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯊꯧꯗꯥꯡꯁꯤꯡꯁꯦ ꯎꯕꯗꯒꯤ ꯃꯣꯏꯁꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯍꯜ ꯂꯃꯟꯁꯤꯡꯁꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯊꯋꯥꯏ ꯌꯥꯎꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯕꯨ ꯁꯞꯄꯣꯔꯠ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯧꯕꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯁꯨ ꯇꯧꯅ ꯂꯥꯛꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯃꯥꯡꯗꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯧꯅ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯜꯂꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯕ꯭ꯂꯣꯒꯤꯡꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯦ 2020ꯒꯤ ꯗꯤꯁꯦꯝꯕꯔꯒꯤ ꯑꯗꯨꯋꯥꯏꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯁꯦ ꯏꯃꯥꯟꯅꯕꯤꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯀꯣꯏꯕ ꯆꯠꯂꯨꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣ ꯇꯧꯅ ꯄꯨꯔꯛꯄ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯥꯡꯗꯩꯁꯨ ꯇꯥꯆꯧꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯥꯏꯌꯦꯕ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯅꯕꯩ ꯃꯤꯇꯩ ꯃꯔꯛꯇꯗꯤ ꯂꯩꯇꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩ ꯕꯦꯡꯒꯣꯂꯤꯅꯁꯨ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯔꯝꯃꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯇꯥꯆꯧꯅ ꯃꯤꯇꯩꯔꯣꯟꯅ ꯇꯧ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯇꯥꯆꯧ ꯍꯥꯏꯁꯤ ꯕꯪꯒ꯭ꯂꯥꯗꯦꯁꯇ ꯀꯅꯥꯅꯣ ꯃꯃꯤꯡ ꯑꯣꯏꯅ ꯁꯨꯝ ꯄꯜꯕꯤꯌꯨ ꯑꯗꯨꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯅꯤ ꯑꯣꯀꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯇꯥꯆꯧꯒꯤ ꯃꯤꯡꯅ ꯉꯥꯡꯕꯝ ꯗꯤꯖꯦꯟ ꯀꯧꯔꯤ ꯃꯥꯛꯅ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯑꯩꯕꯨ ꯁꯞꯄꯣꯔꯠ ꯇꯧꯈꯤꯕꯅꯦꯕ ꯍꯧꯔꯛꯄꯗꯩ ꯍꯧꯅ ꯃꯥꯛꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯧꯗꯣꯔꯛꯄꯅꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯛꯅ ꯍꯥꯏ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯕꯪꯒ꯭ꯂꯥꯗꯦꯁꯇ ꯑꯦꯅꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯑꯃ ꯍꯥꯏꯔꯣ ꯖꯍꯥ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯑꯃ ꯊꯣꯛꯄꯗ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯃꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯎꯠꯅꯤꯡꯉꯥꯏꯗꯣ ꯂꯩꯇꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯣ ꯅꯪꯅ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯕꯪꯒ꯭ꯂꯥꯗꯦꯁꯀꯤ ꯃꯤꯇꯩ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯃꯤꯇꯩꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯅꯨꯡꯁꯤ ꯆꯥꯟꯅꯅ ꯂꯩꯕꯁꯦ ꯑꯇꯩꯁꯨ ꯍꯦꯟꯒꯅꯤ ꯕꯪꯒ꯭ꯂꯥꯗꯦꯁꯇ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯀꯔꯤ ꯇꯧꯔꯤ ꯑꯁꯤꯁꯨ ꯃꯣꯏ ꯈꯨꯗꯛꯇ ꯈꯪꯕ ꯉꯝꯒꯅꯤ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯃ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯁꯞꯄꯣꯔꯠ ꯇꯧꯕꯤꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯈꯥ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯔꯝꯗꯩ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯥꯡꯈꯤꯕꯅꯦꯕ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣꯁꯦ ꯑꯗꯨꯒꯩ ꯑꯗꯨꯝ ꯀꯟꯇꯤꯅ꯭ꯌꯨ ꯇꯧꯖꯔꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯕ ꯃꯥꯛꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯞꯄꯣꯔꯠ ꯇꯧꯅ ꯂꯥꯛꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗꯁꯨ ꯑꯩ ꯃꯥꯔꯆꯀꯤ ꯍꯟꯗꯛ ꯆꯍꯤꯒꯤ ꯃꯥꯔꯆꯇꯁꯨ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔ ꯆꯠꯂꯨꯔꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯀꯩꯅꯣꯗꯒꯤ ꯃꯤꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯊ꯭ꯔꯨꯗꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯁꯥꯔꯒꯁꯨ ꯈꯪꯅꯔꯦ ꯈꯪꯅꯅ ꯁꯤꯗꯁꯨ ꯂꯥꯛꯑꯝꯕꯩ ꯃꯈꯥꯗ
sarna khoibu invite torme noi manipur da shla u manipur da la ko la bai hang bakan da khina lakte ha bu chatri am pau chatri imale ba nge khina chatningi yamna chatninga to bu ju sarna invite tore adu invite tor ko matung ina ko ju chalure yam lai bu phawa ai tare khina sumaina chatpa phang bu mi kya dang chatninga su budong cha da ba kya dang lei chatpa phang de na tra adu khina sumaina chatlu bu se ko gi lai bu phawa na na khanje. Okay, wait. Today the khajitang, yeah, it's too fast for the viewers in the khajitang bahap taw. So, sumaina aham bada kanogi nangi blogging hore the mayam jo khangna chana ba Bangladesh ka Manipur mana India ke the khundari ba koi loan mana ba mayam ko sum naksan narak pa adugi di sum koi Bangladesh sum jawrak pa. Okay, si bhau bhap kano oya adugi mathang Manipur dagi su koi khara si biduna hai tare ko koi sir Sushil koi minister Sushil su aduga loina na to pa koi angam mathau hai tar angam mathau sing bang mite lon da haraga angam mathau sing ka respected koi khara honorable minister sing na jaga na ka mp sing ga su khangna chan ro bate ke makhoi na sinu si birak tuna makhoi na Bangladesh ta lak pagal loina mathang da Bangladesh ta kisina koi team mama chalu ya na tro adugi matang da adugi du khajik tang elaborate to biram ko elaborate hai di karam ba matam da kamaina chalu bano kana jaw bano hai do just give me a couple of seconds or minutes adu mayam ta sarna khoi sarna la mi do ke no de ne ba ningol chakko ba ki da ningol chakko ba ki da lak da gi maina ke no to da law khu lai na hairam ba de khoi shu dum chat pa du di adum chat pa ya adu shu khoina pa mi sina program ma tho ga chatla ga de manipur da kari kamaina program se shili khotli adu shu yeng ngam gani adum project ti chakhola bani ne youtube ta adum yeng ba phangi adu da ga shu ma face to face yeng ba dum na tonga le da na adum man to na khoi kenoda Shanghai da chakpagi planning le ramya duga passport visa je khitang problem oibana maram moraga duga chatpang amhodra duga idi adui mathang da kari program le yana khuna dum khanbada March da yaushangi program le yana ado yausang da oina chatlaji e yausang da na haidi punamak kenoda shu si festival je to do bani na si go oina chatla shana dumai na to na planning to na March ki duga chakhi bani date che March ki manung da date 5 or 7 da chakhi bani ado numit tarani rom ne khona manipur da lei se. Okay, so adugi keno se aduraga di maru ne youth from gi makete wo na chatpa na tragana kani cham youth from gi represent adi keno oina participant oina chatpa na na maru ne youth from gi makete gi oina chatpa na tragana koi lanai gi keno na teko youth from gi makete gi keno oina chatpa ne ba as a organization keno oina asina tragana sum lanai oina ken hai na team mo oina sum chatpa na tragana youth from gi visit oina akhoi adum team ona adum chale asiga youth forum gi mai taki akhoi myam dum punna okay. So anyway, already Manipur gi kano si khoi tung da su sum ta Sushil na hojik ta ra ba Sushil gi kano si ne ताजा요 자 that's great wari sana ram le nang ngai ba won so khoi sum Shilpi da gi khajik tang update hai ta ko khajik tang update su phange yam ngai ba pau mana ngai ba pau na te ko ngai ba information hai ta yam na maru ba information na khoi na Bangladesh ta gi ei Sushil jaw ba jaw da di ka ko ei su udi uram happy theng na khi khoi Bangladesh ta gi team ma Manipur lo have gi kano se I don't know Sushil jaw ru bra Manipur lo ba kano se anyway adubo ora su kaide so ngasai gi kana duga sum laksi sum Sushil dai sum continue taw jage madudi ujiki hai ba kano gi yet from gi thabak se so kari hujik thabak chathari ha do ngasai kamaina hodorok pa Manipur ga mari le na ki ba adugi kano du haipet samlapa kano di thamai duga huji chana khajik pudi palle kari thabak tawri na traga what kind of action plan natra kari kormosuchi hane program natra kano locally project locally have do adugi matang su taning ba mayam na you're from market gi oja I wari tabi ya okay oja akogi aim and objective sidi yamna clear ni akoina haijabasu mafam khuding makta akoina tabak tawada akogi objective se amada tham youth ki kanaba youth ki ojaba Bangladesh ki youth ki empowerment kanaba adugumba activities mi amda akoina adum khanjabani aduna akoigi hojiki youth mi amse education na akoi mangching na akoigi problem root se thirubada
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯀꯣꯅꯣꯃꯤꯗ ꯈꯪꯗꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗꯦꯕꯂꯞꯃꯦꯟꯗ ꯈꯪꯗꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯕꯦꯔꯤꯌꯔ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯅꯥꯀꯟꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀ꯭ꯋꯥꯂꯤꯇꯤ ꯑꯦꯖꯨꯀꯦꯁꯟ ꯐꯪꯗꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯀꯩꯒꯤꯗꯤ ꯕꯪꯒ꯭ꯂꯥꯗꯦꯁꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯨꯟ ꯇꯥꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯩꯇꯩꯅ ꯃꯦꯛꯁꯤꯃꯝ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯔꯨꯔꯦꯜ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥ ꯃꯌꯥꯝꯗꯗꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯕꯪꯒ꯭ꯂꯥꯗꯦꯁꯀꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯔꯁꯄꯦꯛꯇꯤꯚꯇ ꯌꯦꯡꯉꯨꯔꯒꯗꯤ ꯇꯥꯎꯟ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯗꯒꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯔꯨꯔꯦꯜ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕ ꯐꯪꯗꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ तो लाइबक थीबा हाइगेरा नत्रगा अखोगी लाइबक तंबा हाइगेरा अखोइना रूरल एरिया दा मिते कुन म्याम से लेइबो दुना अखोइ एजुकेशन सिगा क्वालिटी एजुकेशन जे फंगदबगी मरु मनिंगा उबा फंगी अदुना अखोइ असि मफम से जामना एम्फसाइज तौना यूथ फोरम सिगी कोर एक्टिविटीज की कोर कैनो प्रिंसिपल्स अमा अखोइना सेट तबोदा एजुकेशन जिना अखोइ मांग थांगी अदुना एजुकेशन गी ओइजाबा अखोइगी हुजिक ट्रेडिशनल मेथड ता एमुरगदी SSC पास तौबा HSC पास तौबा यूनिवर्सिटी दा माइ पाकना चांस फंगुबा नत्रगा मेडिकल नत्रगा इंजीनियरिंग असिगेसिगा माइ पाकलप मतुंगदा अखोइना मोइबु ऑनर तौबिबगी ट्रेंड अमा लei अदु हानादगी अदुम उना फंगी अजि अदुबु अदुना अखोइगी मांगथांगना नत्तबिदा अखोइना अदुगी रिवर्स ता खलप अखोइगी रिवर्स इंजीनियरिंग हाइतारे असिगी रिवर्स प्रोसेस से अदुगी खुदोंग चाबदो फंगबा मीसे थिरुरगदी परसेंटेज से जाम लिखपा अखोइना अखोइगी पॉपुलेशन की एक्जेक्टली अखोइना पॉपुलेशन की रेशियो दा थिरुरगदी महिरोय तमीबा सिंगी परसेंट कयानो अदिकी कैनो दुगा स्टेज का चौबा ngamiba अदु स्टेज दा जौबा ngambagi tamakta maki leiriba support myamno adu khoi manipur youth forum na piningi aduna education da mangna tung kona lehodana bagi tamakta akoina maki ayaba mathau taba maki support haitare lupa paisana chingba na oigera maki accommodation gi mathau taba na oigera maki knowledge ki keno se makum phana lakpada akoina kari toba jai simyam tanaraga maki support se whole support se koi pining adu support system numa akoi trust ki oina trust ama leibagi oina trust tugagi taujaningi aduna akoi adugi keno se अखोगी एक्टिविटी से अदुबु कैनो तौरगा सेंटर तौरगा अखोई पाइथजै मथंगदा अखोइना यूनिवर्सिटी की एडमिशन की प्रोसेस से बांग्लादेश ता हुजिकती कैनो तौरे यूनिवर्सिटी की एडमिशन प्रोसेस से कंबाइन तोय खले इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी म्याम सिटी तोंगा तोंगान हुजिकसु लेइरी अदुबु मैक्सिमम यूनिवर्सिटी हुजिक कंबाइन ओइना हुजिक एग्जाम लौरे अदुनदी अखोइगी हाना मफम थापी आइना चतपंगमदना परीक्षा थाउदबा यूनिवर्सिटी गा हुजिकती अखोइ इलाइ लाइना नकना परीक्षा आइगी अपाम्बा सेंटर दा चन्ना थाबा ngame Okay, just sorry to interrupt. Let me clear. Adurdi hojiki education system amadi akoigi job opportunity gi keno se ngasagi keno da khajitang aina mamutan hadi khara elaborate honingi sina so sidai akoigi trend haba koi mayam sina taunari sina bu athoi ahenba ntra mahiroi singi manung dasu athoi ahenba natragana ka job keno dasu athoi ahenba singbu ikai khumnabagi chatnabi sidi leiba natra koi miti manung da ma ngasi secretary ma oire natragana doctor ma oire engineer ma oire natragana first class first phange natragana aduga du phange haibagi makoibu taramna okpa natra ikai khumnabagi chatnabim di leiramba so nakoina reverse taraga haidi hojiki du hoi makoibu ikai khumnabadu phatte ba phai adugi natabida kai hatara ko lehori ba keno sing sigi manung dagi afaba kamana pukhalakpa jai natra kama hena ataisu hena koigi adugi purokpa jai aduga loinana ngasai hariba hana education system koi tertiary level ba higher study higher saba university natragana medical board ama board sigi sigadi masalari ba kai hatare regional keno sing lapina khoi sidagi south ta leriba north ta leriba ba lapna nong manini changna chakpa pham singduga keno toba ngamamde admission loba ngamamde natra keno taroga su adu hojikti centrally mafam amadagi porikha exam test hatare admission test tu tharaga adugi matungina moi ka keno oina ka hatare combine oina lawre natra university koi Dhaka university Barasai university Basilet university hana tongana mafam pham chalaga thaba thu ta keno admission che admission test so you can just sit in the one place and you can get the whole okay hatare university puna mako access to bangam map nangi merit base adura okay asina kari kana pura ke koi da asina kana pura pana tragna asina kam disadvantage oibra asina aidi kana bane na loje asi totally akoi gi advantage ni akoina hana chahi mangjau na yenguraga di
Bangladesh ta leiba 50 plus universities me amse loina makta akoi gi facilities leije akoi gi tribal quota ina government da gi akoi na pirakpa facilities se asi se akoi chei guding gi fulfill tawangam jade akoi gi around 100 plus total ayuraga di 100 plus seat lei baneba okay Hoy ethnic minorities asi ethnic minorities siga su makhan ani leire tribal siga hill cracks ki tongale ade plain land ta hill leida and tongale hill and the plain hill gi na tongan Hoy ba ma ade plain gi na tongan ba ma okay ina tongan bana du plain gi tongan ba siga akoi gi khudong chaba se maitei ama waina akoi gi mi lecture ga su akoi gi plain land ta akoi se jamna advantage phang bai tare akoi gi okay akoina society meitei na gi tar akoi meitei sing sina lohje ki changlor sina akoi gi plain gi leiba sika plain gi ating plain minority gi land ta category leida sika kota ta gi ina tribal so kota we are not going to compete with the hill adi chirang hill tracks ka compete to ma thuk ta so we are totally separate from them categorically okay Hoy aduna yeah akoi asiki combine torok siga akoina akoi hana example oina hairaga di Dinajpur haiga Dinajpur da Pothuakali da natra Rajshahi da akoina chatna asiki kilo chama hena chani achahum chama kilo ja thapna akoi kana su porikha thaba chana de chatbagi wakhanju khanlude yumdagi ju thaning daba aduk tapna tamgadraina but ngasigi matam siga di akoina adugi awaba do thengnadre ngasi Rajshahi da porikha ma tare hayeng chirang da porikha ma tare adugi distance me keno tawraga adu porikha tha chakani aiba admission exam ja thaba chakpagi awaba do dudi haji thengna roi aduna chahi ani ahum siga koina adugi advantage to phangji total Bangladesh ki oina Bangladesh ki university grant authorities me amna pullaga sigi system torpa siga मैम गा लोइना ना कोई शुआ सिगी एडवांटेज फंगी अदुना कोई की ट्राइबल कुटा गी हुदी की बेरियर तो कोई ट्राइबल कुटा सिगी फिलअप तो ngam दबा दो अदुगी फिलअप तो दबा ngam दबा गी दि अदुगी खुदों चादा बदो दिति लेत्रे अकोइना हजिक तवदा बु हजिकी okay UGC gi under the hana keno to to same one group ta tawre sina one umbrella okay aduna adugi information myam se johon batai khoi gi mai ro lei besing sina kari gum exam da phamba ngam draga di adu dugi khudong chawa da phangwai aduna maki minimum qualification amagi mathau tai ajiki university gi exam ji ga pham gai di aji minimum agi qualification je kai gum pham ngam draga di agi facilities mayam lei raga su government na ibu facilities myam pi raga su ai adugi khudong chawa lo phangwai aduna akoigi hajiki leiriba mahiroi myam nongma nongmagi akoina result se akoina analysis tawne ngada baram khara leiba na globalization gi internet ki abuse oiba na natraga drug addiction oigara asigi makan makan site se akoi khara khandaraga akoi mahiroi myam sina asigi stage se joba ngambagi pandam se lakna bagi honna je akoi kanna adu asigi totally akoi advantage na na khanje akoi medical college ta ju thangna thangna na Bangladesh ta leiriba medical college mi amda ju akoi doctors MBBS ki tamba leiba myama maitei da thokle adugi kudung chaba shi akoi na sab chana lauraga di akoi na like shu dagi ju hen like shu na mangching na akoi na torok thabak myam shi ju akoi mai pak ngam na na khali aduna adugi mafam da chatna be thokta MYF akoi gi Manipuri youth forum na ju kanna konna jari education gi sector shi kari mai na sigi minimum requirements ya koi fill up to na मैम हौगतना असी मफमसे जहनबा ngambang de asi myam ga koi tanaraga ahal laman ga punna koi asi ki thok se tawjini nga okay so that's the kanone so ge maru ba pandam haitara ko yot from gi maru ba pandam dia ko hoji hoji higher education na traga tertiary level higher education da maitei singi ba koi manipuri singi mahiroi sing maru na student sing si participation haiga da na traga na koi admission si yam yang na yam ꯐꯪꯅꯕ ꯑꯁꯤꯗ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯈꯖꯤꯛꯇꯪ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ ꯑꯗꯨꯒꯤ information sharing plus ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯈꯪꯗꯦ ꯅꯣꯏꯗꯨꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯁ꯭ꯇꯨꯗꯦꯟ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯦꯗꯚꯥꯏꯖꯔ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤꯗꯗꯤ ꯑꯦꯀꯥꯗꯦꯃꯤꯛ ꯑꯦꯗꯚꯥꯏꯖꯔꯁꯦ ꯀꯦꯔꯤꯌꯔ ꯑꯦꯗꯚꯥꯏꯖꯔ ꯇꯧꯔꯤ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯀꯦꯔꯤꯌꯔ ꯀꯥꯎꯟꯁꯤꯂꯤꯡ ꯇꯧꯔꯤ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯦꯀꯥꯗꯦꯃꯤꯛ ꯀꯥꯎꯟꯁꯤꯂꯤꯡꯁꯨ ꯂꯩꯅ ꯇꯣꯉꯥꯟꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯅꯪ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ you have to ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯤꯇꯤ ꯑꯃꯗ ꯆꯪꯒꯦ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯁꯕꯖꯦꯛ ꯑꯃꯗ ꯆꯪꯒꯦ ꯃꯥꯒꯤ ꯔꯤꯀ꯭ꯋꯥꯔꯃꯦꯟ ꯈꯔ ꯂꯩꯖꯩꯅ ꯑꯗꯨꯒꯤꯗꯨꯒꯤ ꯐꯨꯜꯐꯤꯜ ꯑꯣꯏꯅꯕ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯤ ꯇꯧꯐꯝ ꯊꯣꯛꯑꯦ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯅꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯈꯔ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯤꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕ so that's great so asima leire yam nungare adu akhoi su matam matamsu hauhre more than 1 hour and 20 minutes mu phajalak tore to asik
ꯑꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯨꯡꯗꯁꯨ ꯑꯇꯩꯁꯨ ꯈꯔꯁꯨ ꯈꯟꯅꯁꯤ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯁꯤꯒꯩꯁꯤꯒ ꯑꯩꯅ ꯃꯇꯥꯡ ꯆꯥꯔꯤꯉꯩꯁꯤꯒ ꯁꯨꯝ ꯈꯖꯤꯛꯇꯪ ꯍꯪꯖꯍꯧꯒꯦ ꯑꯩꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯕꯪꯒ꯭ꯂꯥꯗꯦꯁꯇꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯆꯠꯅꯔꯨꯕ ꯁꯤꯜꯄꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯆꯠꯂꯨꯕꯒꯤ ꯍꯦꯛ ꯍꯜꯂꯛꯄ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯨꯝ ꯈꯔ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯕ ꯈꯔ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯈꯔ ꯃꯌꯥꯝꯁꯨ ꯈꯪꯉꯤꯗꯨꯅꯤ ꯑꯋꯥ ꯑꯅꯥ ꯐꯪꯕꯒꯤ ꯄꯥꯎ ꯁꯨꯝ ꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯕꯪꯒ꯭ꯂꯥꯗꯦꯁꯇ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯩꯇꯩꯁꯤꯡ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯕꯪꯒ꯭ꯂꯥꯗꯦꯁꯇ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯩꯇꯩꯁꯤꯡꯅ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯝ ꯇꯧꯔꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯀꯥꯡꯂꯨꯞꯀꯤ ꯏꯔꯥꯡ ꯍꯥꯏꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯆꯠꯊꯔꯤꯕ ꯏꯔꯥꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇ꯭ꯔꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯐꯨꯔꯨꯞ ꯃꯁꯦꯟꯒꯤ ꯌꯦꯡꯊꯤꯅꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯀꯥꯡꯂꯨꯞꯀꯤ ꯏꯔꯥꯡꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯩꯇꯩꯁꯤꯡꯅ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯕꯪꯒ꯭ꯂꯥꯗꯦꯁꯇ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯡꯁꯤꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯝ ꯇꯦꯡꯕꯥꯡ ꯄꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯝ ꯇꯧꯔꯤ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯨ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯇꯥꯅꯤꯡꯉꯝꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯁꯨꯝ ꯂꯥꯛꯆꯒꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅꯁꯨ ꯑꯋꯥꯕ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯆꯔꯤ ꯉꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯄꯥꯟꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯌꯨꯔꯣꯞ ꯑꯃꯦꯔꯤꯀꯥ ꯑꯃꯗꯤ ꯅꯣꯔꯠ ꯀꯣꯔꯤꯌꯥꯗ ꯂꯩꯕ ꯁꯥꯎꯠ ꯀꯣꯔꯤꯌꯥꯗ ꯂꯩꯕ ꯑꯗꯨꯒꯩꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯃꯤꯗꯜ ꯏꯁꯇ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯩꯇꯩ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯅꯁꯨ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯅ ꯂꯩꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯊꯕꯛ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯏꯁꯇꯨꯗꯦꯟꯁꯤꯡꯁꯤ ꯈꯔ ꯁꯨꯝ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯕꯁꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯅ ꯂꯩꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯤꯅꯁꯨ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯁꯦꯟ ꯊꯨꯝꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯂꯣꯕꯤꯡ ꯇꯧꯕ ꯑꯗꯩꯗꯤ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯃꯦꯗꯤꯌꯥꯗ ꯑꯗꯩꯗꯤ ꯏꯟꯇꯦꯂꯦꯛꯆꯨꯋꯦꯜ ꯏꯟꯄꯨꯠ ꯄꯤꯕ ꯀꯩꯅꯣ ꯃꯌꯥꯝꯁꯨ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯤꯅꯔꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯊꯣꯛꯏꯕ ꯏꯔꯥꯡ ꯍꯥꯏꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯂꯥꯟ ꯍꯥꯏꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯣꯛꯍꯟꯅꯤꯡꯗꯕ ꯌꯥꯝꯅ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯂꯥꯏꯕꯛ ꯊꯤꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯑꯃꯅꯤ ꯑꯁꯤꯗꯁꯨ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗꯒꯤ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯍꯥꯏꯔꯛꯄ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯂꯩꯔꯝꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯅꯠꯇꯕꯗꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯃꯥ ꯂꯣꯟ ꯇꯤꯟꯅꯔꯨꯕ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯧꯔꯛꯄ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯑꯣꯏꯕꯅꯤ나 ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯐꯤꯕꯝꯁꯤꯗ ꯕꯪꯒ꯭ꯂꯥꯗꯦꯁꯀꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯅꯍꯥꯔꯣꯜꯁꯤꯡꯅ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯅꯍꯥꯔꯣꯜ ꯍꯥꯏꯒ ꯅꯍꯥꯔꯣꯜ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯀꯔꯤ ꯈꯜꯂꯤ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯖꯤꯛꯇꯪ ꯅꯩꯅꯁꯤ ꯇꯥꯅꯤꯡꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯇꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯨꯁꯤꯜ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯁꯤꯜꯄꯤꯗꯁꯨ ꯑꯩ ꯂꯥꯛꯆꯒꯅꯤ ꯁꯨꯁꯤꯜ ꯑꯁꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗꯨꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯋꯥ ꯑꯅꯥ ꯕꯪꯒ꯭ꯂꯥꯗꯦꯁꯀꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯀꯩꯅꯣꯗꯨꯗꯤ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯔꯛꯁꯤꯗꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯕꯪꯒ꯭ꯂꯥꯗꯦꯁꯇ ꯂꯩꯅꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯃꯥ ꯂꯝꯗꯝ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯃꯩꯇꯩꯁꯤꯡꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯣꯏꯕ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯑꯋꯥ ꯑꯅꯥ ꯇꯥꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯥꯟ ꯃꯔꯛꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯔꯤ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯏ ꯀꯔꯤ ꯇꯧꯐꯝ ꯊꯣꯛꯏ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯀꯔꯤ ꯇꯧꯔꯤ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤꯁꯨ ꯈꯖꯤꯛꯇꯪ ꯈꯟꯅꯁꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯁꯨꯁꯤꯜꯗ ꯑꯩꯅ ꯂꯥꯛꯆꯅꯤꯡꯉꯤꯕ ꯋꯥꯐꯝꯗꯤ ꯕꯪꯒ꯭ꯂꯥꯗꯦꯁꯀꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯊꯣꯛꯏꯕ ꯏꯔꯥꯡꯁꯤꯗ ꯀꯔꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯁꯄꯣꯔꯠ ꯇꯧꯔꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯀꯔꯤ ꯐꯤꯕꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯔꯤ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯉꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯀꯔꯤ ꯈꯟꯅꯔꯤ ꯑꯁꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤ ꯈꯖꯤꯛꯇꯪ ꯁꯝꯂꯞꯅ ꯊꯝꯃꯨ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯋꯥꯐꯝꯁꯦ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯅꯥ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯏꯃꯥ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯆꯥꯎꯊꯣꯛꯆꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯁꯛ ꯇꯥꯛꯄꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯏꯃꯥ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯁꯅꯥ ꯂꯩꯕꯥꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯁꯤꯆꯨꯋꯦꯁꯟ ꯑꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯕꯪꯒ꯭ꯂꯥꯗꯦꯁꯇ ꯊꯥꯞꯅ ꯂꯝ ꯑꯃꯗ ꯇꯣꯉꯥꯟꯅ ꯂꯩꯔꯨꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯩꯇꯩ ꯃꯌꯥꯝ ꯇꯥꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯁꯤꯆꯨꯋꯦꯁꯟꯁꯦ ꯎꯔꯨꯕ ꯅꯨꯃꯤꯠꯇꯨꯒꯤ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯕ ꯏꯃꯨꯡꯗ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯕ ꯑꯃ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯁꯤꯆꯨꯋꯦꯁꯟꯁꯤ ꯌꯦꯡꯖꯔꯤ ꯑꯗꯨ ꯑꯩ ꯑꯍꯥꯟꯕꯃꯛꯇꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯁꯤꯆꯨꯋꯦꯁꯟꯁꯤꯒ ꯊꯋꯥꯏ ꯊꯥꯈ꯭ꯔꯕ ꯑꯋꯥ ꯑꯅꯥ ꯇꯥꯔꯤꯕ ꯑꯁꯤꯒꯤꯁꯤꯒ ꯑꯩ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯕ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯆꯔꯤ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯁꯤꯆꯨꯋꯦꯁꯟ ꯑꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯍꯟꯊꯕꯁꯨ ꯃꯄꯨꯒꯤ ꯃꯐꯝꯗ ꯅꯤꯡꯖꯔꯤ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯁꯤꯆꯨꯋꯦꯁꯟ ꯑꯁꯤꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯕꯪꯒ꯭ꯂꯥꯗꯦꯁꯇ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯩꯇꯩ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯆꯠꯇꯨꯅ ꯀꯔꯤꯁꯨ ꯇꯧꯕ ꯑꯍꯦꯟꯕ ꯑꯊꯣꯏꯕ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯖꯗ꯭ꯔꯒꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯕꯪꯒ꯭ꯂꯥꯗꯦꯁꯇ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯀꯝꯃ꯭ꯌꯨꯅꯤꯇꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯋꯥꯔꯤꯁꯤ ꯁꯟꯗꯣꯛꯄ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯦꯡꯕꯥꯡꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯔꯤꯂꯤꯐ ꯀꯦꯝꯞꯇ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯏꯃꯥ ꯏꯕꯦꯟ ꯈꯪꯗꯦ ꯏꯅꯥꯎ ꯈꯪꯗꯦ ꯏꯆꯦ ꯈꯪꯗꯦ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯑꯉꯥꯡꯗꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯅ ꯑꯍꯜ ꯂꯃꯟ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩꯔꯤꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯦꯡꯕꯥꯡꯕ ꯈꯔ ꯔꯤꯂꯤꯐ ꯈꯔ ꯊꯥꯖꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯧꯕꯗꯒꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯐꯟꯗꯤꯡ ꯇꯧꯖꯔꯛꯄ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨ ꯐꯟꯗꯤꯡꯁꯦ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯅꯤꯔꯛꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯊꯥꯖꯕ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯌꯨꯠ ꯐꯣꯔꯝꯅꯁꯨ ꯑꯗꯨꯒ ꯐꯟꯗꯤꯡ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕꯁꯦ ꯀꯂꯦꯛꯁꯟꯁꯤꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯧꯖꯈꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯨ ꯑꯣꯟꯒꯣꯌꯤꯡ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯦꯁꯅꯤ ꯑꯁꯤꯒꯤꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯆꯠꯊꯔꯤꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯏꯔꯥꯡꯁꯦ ꯀꯨꯏꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯕꯗꯤ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯆꯩ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯕ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯄꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯕꯪꯒ꯭ꯂꯥꯗꯦꯁꯇꯒꯤ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯖꯕ ꯈꯔꯈꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯣꯠꯅꯖꯩ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯥꯏꯗ ꯈꯨꯔꯨꯝꯕꯗꯒꯤ ꯍꯧꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯃꯤꯗꯤꯌꯥꯗ ꯈꯪꯗꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯦꯋꯥꯔꯅꯦꯁ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯄꯥꯕ꯭ꯂꯤꯁꯤꯇꯤ ꯒ꯭ꯔꯣ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯑꯦꯇꯦꯟꯁꯟꯁꯦ ꯄꯨꯔꯛꯑꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯁꯤꯆꯨꯋꯦꯁꯟꯁꯦ ꯀꯣꯛꯍꯟꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯒꯣꯚꯔꯟꯃꯦꯟ ꯈꯪꯗꯦ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕ ꯍꯣꯏꯅꯦ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕ ꯑꯣꯊꯣꯔꯤꯇꯤ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕ ꯍꯣꯏꯅꯦ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯆꯤꯡꯁꯤꯟꯖꯕꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯊꯅꯥꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯥꯏꯈꯠꯆꯩ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯕꯪꯒ꯭ꯂꯥꯗꯦꯁꯇ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯩꯇꯩ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯑꯉꯝꯕ ꯃꯇꯦꯡ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯥꯡꯕꯒꯤ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯎꯖꯩ
The same way akwai na Shilpi da su same kano dai sum lakchaningi maramdi akwai Shilpi su sum chaluramnina sum sa hakchang yauna uramnina te su hena thamode nungai ta phorongani matamduda no chalursi May dani no mente March tani ko natra February March yeah so that means kana koina halakpagi tha mani gi manungda oirei ba phibam sidna koi manungda su shodina thamoi kai ba haigadra thamoi nungai ta badugi phorongani adugi khudong chaba ngasigi keno se miyamda adugi khudong hoi nangi blog amada oira ina iramba natragana nang wahai ka thambiramase adu khoi Manipuri mirror gi platform sidasu adongi magai Shilpi gi magai su kari haningba aduga loina loina Bangladesh ki ningol sing maroina mekoi mitei ba Manipuri ningol sing na kari khalliba Manipuri ningol sing ponamakki wahai kaino sing so koina thampayamda luba natragana thangoina hanguba ngamdabanina nangi magai oina sum tajaning ba haitare ko khoi na kari khalliba khoi makai kari tawhanning ba leiba kari apamba leiba tu sum phongdokpio Shilpi hoi shumaina aina chaluba matamdadi Manipur se yamna harau ta yamna adi festival matam chu oibenina yamna nungaina harau chana punna leibina bai tare shumaina khudakta asi problem se asi situation de thokani aje thajaru da bai tare shumaina oirakana aduga shukka kuina asi je oigani aina shu thajade hujik phaba dum leptri ado shumaina ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯤ ꯍꯧꯔꯛꯄ ꯀꯥꯟꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯌꯨꯝ ꯑꯃ ꯃꯩ ꯊꯥꯅ ꯈꯣꯠꯅ ꯇꯧꯔꯤꯁꯦ ꯑꯗꯣ ꯑꯩ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯅꯤ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯌꯥꯝ ꯄꯦꯟꯗꯦ ꯊꯃꯣꯏꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯄꯦꯟꯗꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯁꯨ ꯑꯗꯨ ꯃꯐꯝꯗꯨꯗ ꯂꯩꯔꯝꯃꯒꯗꯤ ꯌꯥꯎꯅꯤꯡꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ mateng ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ pangning ba ꯍꯧꯖꯤꯛ ya hakthengna yaruba yabagi ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯕꯁꯤꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯁꯤꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯉꯝꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯅꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯣꯠꯅꯖꯩ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯁꯤ ꯔꯤꯂꯤꯐ ꯀꯌꯥ ꯑꯃ ꯑꯅꯤꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯧꯍꯟꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯖꯩ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯤ ꯑꯃꯒꯤ ꯌꯨꯝ ꯃꯩ ꯆꯥꯛꯑꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯋꯥꯕꯗꯣ ꯃꯦꯟꯕ ꯉꯝꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯈꯔ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯉꯒ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯒꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯕꯁꯤꯒ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯔꯤ ꯃꯩꯇꯩ ꯃꯁꯦꯟ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯏ ꯃꯔꯤꯅꯤ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯕꯁꯤꯒ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯔꯤ ꯑꯩꯁꯦ ꯑꯁꯤ ꯈꯪꯍꯟꯅꯤꯡꯉꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯕꯪꯒ꯭ꯂꯥꯗꯦꯁꯇꯁꯨ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯇꯧꯕ ꯈꯣꯠꯄꯁꯦ ꯍꯔꯥꯎ ꯀꯨꯝꯍꯩꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯣꯛꯑꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯊꯣꯛꯏꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛꯁꯦ ꯃꯣꯏꯅ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯌꯨꯝ ꯂꯩꯇꯅ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯅ ꯂꯩꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯗꯣꯏꯅꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯧꯗꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯂꯥꯞꯅ ꯂꯩꯔꯕꯅꯤꯅ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯤꯁꯦ ꯑꯃꯃꯝ ꯑꯣꯏꯔꯕꯅꯤꯅ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯏꯁꯣꯔꯗ ꯊꯧꯅꯤꯕ ꯅꯠꯇꯅ ꯎꯄꯥꯏ ꯂꯩꯇꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯌꯥꯝꯅꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯁꯦ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯆꯠꯂꯨꯔꯕꯅꯤꯅ ꯃꯌꯥꯝꯒꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯄꯥꯎ ꯐꯥꯎꯅꯩ ꯃꯌꯥꯝꯅꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕꯤ ꯑꯗꯣ ꯕꯪꯒ꯭ꯂꯥꯗꯦꯁꯀꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯐ꯭ꯔꯦꯟ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯔꯤꯂꯦꯇꯤꯚ ꯃꯌꯥꯝꯅꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯪꯉꯦꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯀꯔꯤ ꯁꯤꯆꯨꯋꯦꯁꯟꯁꯦ ꯀꯔꯤ ꯑꯣꯏꯔꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯃ ꯑꯩꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯥꯏ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯄꯥꯎꯁꯨ ꯅꯨꯡꯇꯤꯒꯤ ꯌꯦꯡꯉꯤ ꯀꯔꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯅꯦꯠ ꯍꯥꯡꯉꯦ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯅꯦꯠ ꯍꯥꯡꯗꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯅꯦꯠꯁꯦ ꯊꯤꯡꯉꯦ ꯍꯥꯏ ꯀꯥꯟꯗ ꯄꯥꯎ ꯑꯝꯇ ꯐꯥꯎꯅꯕ ꯉꯝꯗꯦ ꯀꯔꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯤꯅꯣ ꯑꯝꯇ ꯈꯪꯗꯦ ꯑꯗꯨ ꯃꯇꯝꯗ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯃꯣꯏꯁꯦ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯀꯔꯤ ꯇꯧꯔꯝꯗꯣꯏꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯇꯝꯕ ꯉꯝꯗꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯅꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯅ꯭ꯌꯨꯁꯇ ꯑꯗꯨꯝ ꯎꯔꯕꯅꯤꯅ ꯋꯥꯈꯜꯁꯦ ꯏꯅꯨꯡ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯕ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯅꯦꯠ ꯍꯥꯡꯉꯕꯅꯤꯅ ꯈꯤꯇꯪꯗꯤ ꯄꯥꯎ ꯐꯥꯎꯅꯕꯁꯨ ꯐꯪꯉꯦ ꯈꯤꯇꯪꯁꯨ ꯐꯔꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯤ ꯑꯗꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯒꯤ ꯁꯤꯆꯨꯋꯦꯁꯟꯁꯦ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯐꯠꯇ꯭ꯔꯤꯕꯅꯤꯅ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯔꯤ ꯑꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯊꯨꯅ ꯐꯕ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯖꯅꯤꯡꯉꯤ Okay. So asini maruoina koi Bangladesh ta leiriba kai hatara ichinausing maruoina naharol sing amadi koi ai bakhangde ama koi laisu heiba nahor mayam dagisu koi mayama kai hoi isa hakchang kai hatara hakthengna mating pangmo ngamdragasu Bangladesh ta leiriba maitei maruoina Manipuri singna si kai hatara solidarity amatta oina koi awabada saruk yabagi kaino si sum leiri asina ba Sushil aduga loina ngasagi material haidi ngasagi relief camp ta yahonna ba koina donation khara khongwatlaga funding haita ka donation khara khongwatlaga athuba matamda su khara mamangai su pi khiba lere matungda su sum asi continue so na chathari mathang ko sum pikhat na ba hotnari asina aduga loina na sum network haitare no internet tu phangabina hoje marak ta khoi sum hana nang khana chana ba leiba singa su pau phauna duna adugi afata ba pau sum phaunari asigi keno si anyway Sushil adu ragadi akoi mapanda leiri ba koi mayam maruina Manipur mapanda natraga Bangladesh
ta leiriba mari mapalam da leiriba koi shu mayam shu koi isagi kano thongniba aduga loina loina mari leinaba authority sing da ngasagi Sushil na haiba do haijaba ma changni na haiba na tragana khara kholaw oina kano toba koi Europe America da leiba de Delhi Manipur ma da leiba kano sing na so koi sit-in protest toba asigumba rally gumba kano toba mayam shu leiri Manipur da ki kano sing na imai ben sing na kai maruina koi gi maira pai be koi imai ben sing na tawliba thawna du so koi thagatchei Bangladesh da leiriba kano sing na so koi sum candle light than na koi solidarity hai ta ga nungai ta phongdok pa du ki kano so koi sum paw da kai da thengna hi bal so we are very kai hata ko yamna nungai ta ba pen da ba thodok ni adugi kano du da koi condemn tawi aduga loina India government maroina India government da koi na hajaning badi asigi kano si India government na lotion ge na traga na asigi peaceful solution ma purak na bagi tahum thokudu tahanningi asina aduna asidai sida koi na harol Sushil gi makai da gi shu India ga maroina government da haita authority di government da tara natro maybe central government India government na traga na koi Manipur government makoi da shu na koi gi oi ba youth from gi oi ba as a president of Manipuri youth from Bangladesh aduga loina na Bangladesh ki na harol singi represent tawba mo oina koi kari hainingi koi maruina Manipur government amadi India government da adungi wakhalon dagi na traga dongi makai da gi adu sum thambiram Sushil Oja haining badi akoi Analibak Manipur da thui ba hujiki situation asi se jam jang na warning badi akoi kuirabani wakanda dum khanna lakjaba duna akoi authority da asigi related authority haita rati Indian government da oina koina mayokna na haige na hairaga di koina Manipur youth forum gi magi dagi miyam gi wakanlon asi thamje je Manipur da oiba situation asi jang na kon view asigi kon ba se Manipuri ki government plus akoi ki Manipur ki kenogi luching ba miyam leiri ba kanguna asigi se kaigumba tana na kari mong da asigi se phan ba jai kanagi na kari kenono wari leiba ke asigi se pukna khana naina raga akoi ki Manipur sana leipa ing keno ing chikna leiba kenogi jewel of India ina haina khangnari ba su asigi mafam siga anti lakpa se purakna bagi tamang kanna hona bi waina akoi miyam dagi appeal tawjari adugi loinana akoi Manipur da oiriba hujiki vion siga yung kei mei thaduna hujik communal oiba hujiki leiriba keno singse situation jab phabagi matungina kenogi keta restoration piba relief camp ta leiriba kangu sing sibu relief camp ta chap chabi supplies miyam je pibi duna moigi leiriba livelihood se kara normal ohenba gi su wana bi naba jamkanna apil to jari loinana yung kei na thadok na laiba kanghu do hanjan bada moigi yung nau na sapi bada su government miyam na tengman bigani na su thajaba phangi thajaba thammi adu akoina kanna hajaba di Manipur youth forum gi mage dagi shanti ni jabaga loinana government gi meeting singsen jai siga ning ta bagi wakalon jangna lan bu laga asigi leiriba awana nangiba se kon mibna baina ai nijari miyam gi mage dagi. Okay. So that's the koi punamak mayam punamak tagi same kind of appeal haita ko mayam mete not only mete all over the world mayam no pamish ajimag ni santi prokpa peaceful life hanagi haita ke hanagi pibam du sum hanjan hanba aduga loina na hoji thoi ba kaino sig irang sigi victim ori ba haita ko koi gi sai Shilpi na hagi ba jum mai thadok to na relief camp da leiri ba mati mapam da lei ba ngam da lai ba maya what the community mai te masung kaino sing ku ki sing ma koi gi kaino sing sigi chap cha ba ma ki hana gi phibam du kan da lak na ba gi tahom thok pa thodang du Manipur government amadi India government gi ma kai da gi kano do tahonning aduni at the same time aina sum koi yaraga di koi Manipuri youth from Bangladesh tagi su kai hata ko ko memorandum pisan ba kasi sum yarang do mal ko sum pandagi ken lei basing ko sum kano tawi du galona na Manipur gi da base to body na te to Bombay Delhi do man Delhi da base to ba na traga na kano da
maybe Bangalore based over Manipuri organization khar lay bani mitay gi na haron singi su makhoi ga sum ya ga di sum samna view makhoi ga sum collaborate ka hata ko connection ba connect to biraga network same collaborate to ga kari kari to ba Bangladesh ma ka di adu sum chatha view asi matang thamjaram ge mathang da khoi subject si khitang change to bangla ko matam si jam hore around 1 hour 34 minutes ba 35 minutes so minute manga tara da khoi losan jarani to losan gi mang si de khoi economy gi pibam ju khar naina khare aina khar te khar naina ninga mani maru na socio economic conditions but you already nan high ki ba keno da sum yaw aduna sigi mata da muhanna nauna kan to jara roi to mathang de ina lakchaningi ba hiram hai ga topic si di maru na khoi Bangladesh ta khunda minari ba same Manipur da su khoi maitai ga loina na khunda minari ba te mayam atop keno lei ko proof hai tare naga lei ri paite lei ri ba keno lei te proof masa mayam lei same in Bangladesh India tadi yam natra maybe hundreds or thousands of community are there but in Bangladesh relatively currently say let's say 90% na ba 95% na Bengali oire other than 4% na taga 3% duna atopa loan atopa ethnicity hai tare ko ethnic minority natro chakma bo keno oro chakma marma tripura chobo keno da de sonda santal leide ade sonda garo leide ba hajong leide bang mite silet lom duna koi manipuri manung da koi pangal chinau sing leide ade sonda Bishnupriya sing leide keno sing ade khasi sing leide so there are a lot of ethnic minorities are in Bangladesh. The Makoiga relations, sige matanda kasi tang ngay na si. Ako na lay ngay da ay sahi taramanga kunwang da su si kano kaya di wali ako gi manung da kaya collaborate to na ba na traga network connect to bagi kulong job kasi walam ba. Ko sing haba da suppose Shilpi na lay ba ko na lay ba kudak da tala sabagan na yam lay da ko. But sabagan da ko tabak tawi na traga na ko but sabagan da lay ba kano singa na haron sing na traga makoy lay say ba singa ko gi manung da asigumba social kano siya activities related relationship kaya walam map. I don't know now. The same thing with the Khasi community issue. Not Khasi community lady at Otopa community later nang Dhaka the lady and the Dhaka the Lak, one of the Karo Mam later, Unaramani, the Khasi University Lagadi, Chakma, and the Teti community Mamma lady, represent over Mogi Student Union lady, the political Mogi wing Mamma lady. So, Aina Hanganing Wapam di Akoi Hujiki as a member of the Youth Forum, Amadi, member of the Akoi Manipuri community, he member of Moina, where Bangladesh the atop of Proopsing lady, sing Karamba Mogi lesson lady, and the Tagana Haita Kazikang disconnect when a labor, you are already collaborating with them. Comment the Pangmaya, Mayama activity hata dabi sing natagan ako na pangbaya ba rights sing do tan bagito mo ako pun na tabak to binabra adu gi matang da sung kanan na si so we go fast Sushil na hamba da isi matang thamjage ja akoi gi Bangladesh ki lady ba topa community hata linguistic minority natagan ethnic minority sing lady ba mari se sige matang khati nang thamgiram how you connect and disconnect with them oja wafonje akoy Bangladesh da hairugadi akoy gi keno se community se jangai rom heliana akoy phangji hill tracks ka plainland ka pullaga akoy 50 plus community asigi ethnic minorities se juji lady adugi manung da amka classification tawradi akoy gi isagi language culture asigi je jamna reach oina leiba se akoy Manipuri su asigi manung da machalli jamna budi jamde 30 community rom siga Bangladesh ta lei hojiki jangai duga 30 sina isagi loan language leiba haidi ethnic identity se jamkanna ngakna leiba adu dugu manung damu amka khara culturally rich oiba haidi akoigi mayek mapi jamna kanna fajanna leiba organized way the community leiba se akoi jamde tara mangarom tani adu duga akoi Manipuri se mi jamdaga su Manipuri haiba akoigi ethnic akoina identity ngai se akoi su amani adu akoina asiga ate akoigi ethnic minorities da jamna chauna khamada chakma haire garo haire nataga marma haire khasi haire asising je moigi Tripura su lei asi moigi youth organization student union je jamkalli moigi organization gi thoram nyam se akone yengubada moise yamna kanna asigi keno se phamjing se ngakna chatpa haitare organization na tawrakpa thoram nyam se achoba program se moi adum tobangami moigi manungda
adugi strength haitare natraga organization gi strength che jamna kanna uba phangba adugi kano se akoigi aina MYF se Manipur Youth Forum se chatpagi mangda aina university lai matamda imanaba UP imanaba tashu ethnic minorities ki igi imanaba myam phangna jagi Dhaka da program kaya da adivasi kano gi indigenous forum gi oda program kaya da jaujaki adugai program yam da jaw aduga garo gi Tripura gi Chakma gi igi irup imanaba myam lei adu moigi program da jokona sharuk jawru matamda akoigi kaya tare knowledge sharing siga kona common sector khara phangje common sector je government da gi kona phang toriba government da gi kona as a citizen as a ethnic minorities ki kenomo environment government da gi rights yam phang pado adugi mafam duga akoigi common sector kha leibanina akoi punna thabak toba jai loan sidi tongale aduga akoigi common rights myam se akoi myam punna tongmina si adugi ekhan akoigi adugi wakal non do leji aduna akoina MYF Manipur Youth Forum se torok matam da se akoi adum adiki wakal non do chathana be tamakta akoi online platform da online media da akoi moiga collaboration tawraga akoi wakal non se manana phong bagi tawna je tawje akoigi Bangladesh da ojasu khamiramgani government na chahi ahum mangda akoigi achauba movement ma lakpadagi government sector da first class second class da akoigi khudong chaba ma leramba kuta gi system je thangat pi re kuta gi system thangat pagi matamda government dagi hairakpa lei akoigi ethnic minorities ona indigenous ona leiba kanggu da asigi khudong chaba se kesu local law asigi je leigani ana adubu adugi khudong chaba dum hi jobo ide asigi right se akoigi right se lowbi gi waje halakna ba da akoi meitei tana di asigi ba garo matana atra community amana asigi se ngamgada banate aduna akoi leidiba community miyam se pullaga di akoigi voice se chauna launa government tana chalaga adugi akoigi rights se akoi phangbagi asa thamje aduna akoi thabak thana tawrokpada sector loina mana dagasu akoigi human rights oigadra natraga akoigi as a citizen akoigi government dagi rights miyam phangakpada akoi pull up na thabak tawina base akoi tangai phadabani aduna akoi Manipuri Muslim Association lei Vishnu Priya gi lei makan gi asigi community miyamna Manipuri ga punna akoina tawdoriba thorangsi asi sector ke asiga akoina pull up na akoina khongthang do thangbinaraga di thabak se khara laiga na khanjaba aduna akoi thabak thana tawbada adugi organization miyam ga adum akoi relation makada akoina kanogi activities se akoi khara su leire jathokpa program khara lei khasiga akoi akoina Kamalganj ki manung da leiba Khasi Garo Tripura moiga akoi bonding se adum thammi moigi mafam da program taba da se akoi adum chachei moigi program na akoi gi program taba da se moibu kaujare aduna interchange hoiba haitare community gi manung da akoi gi kano se bonding se kalan na bai tamak ta akoina thudang khara loje moigi mang da se akoi laiba new year da se akoi Khasi community ga sports league ama thabagi honajai adugi matungina akoina moiga bonding se lakpada cultural exchange haitare cultural exchange moigi culture du joko da akoi culture su moina khangba adugumba platform ma akoi sembagi kanna honajai wa Okay, so that means you have already adugi feeling haigadra adugi mathau tare natragna si tangai phade haibagi kanodi sum leira ba wakhan haitare adugi kanodi leira koiga makoiga punna hingminaba natragana koigi kanogi da mathau tarak panina ngasagi yeah mane ngasagi right side se adhikar haisi ei ishagi adhikar du ishagna khara tan bachang aduga lorena same maya punjal lagi medugi kholao du khara kallab natro so you have to connect with them amutang ka hata punjan ba natranga pula punjan ba mak ngamdraga su akoigi matang da punam issue punamak natraga su not every issue but the few issues which are common to adugai sum punna keno to ba adugi mathau du ma lei hana khalli adugai do ena suchil ena hangningi se ngasai mamangai da maybe not now mamangai da di akhoi gi manung da khajiktang lapthok ning man da tin ning da gi keno si khar leiram bani ko akhoi keno sing siga akhoi atopa fruit macham su sing siga khangde akhoi gi asi is adu ahang nya hana launi aina akhoi gi phatta ba keno na launa akhoi na khara laithok ning ba natra khara ignore to ning ba dugu mo keno sina hoji adu leire ba natra gana asigi keno si thodokpa adu gi barrier du leitri hana khanbra akhoi gi manung da I'm talking about ourselves.
Asigai wafam sigane waja. Ida clearly waja wafam di adum khangja balai re. Akoigi community akoigi khunda haitare khunda lady ba akoigi yum na myam se. Asigai siga hajiksu khara conservative mind di khara lady myam ga punna na to aduga ayam badi change lai. Hanagi hari ba waja na hari ba situation adu mo pi lai kite. Uji akoi mapanda like la shugi khangde thabak thanagi khangde ama chatpa siga ꯃꯌꯥꯝꯒ ꯇꯤꯟꯅꯕ ꯇꯥꯟꯅꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯏꯖꯤ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯈꯔ ꯇꯧꯅ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯥꯟꯅꯒꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯁꯤꯆꯨꯋꯦꯁꯟꯗꯣ ꯑꯗꯨꯃꯛꯇꯤ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨ ꯃꯌꯥꯝꯒ ꯄꯨꯟꯅ ꯂꯩꯃꯤꯟꯅꯕ ꯍꯩꯕꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯥꯛꯑꯦ ꯅꯍꯥꯔꯣꯟꯗ ꯈꯪꯗꯦ ꯑꯍꯟꯗ ꯈꯪꯗꯦ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯍꯩꯅꯕꯤꯗꯣ ꯑꯗꯨꯝ ꯆꯠꯅꯕ ꯁꯨꯝ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯑꯣꯖꯥ Okay, that's great. Hujik, thank you, Sushil. Matang da koi Shilpi da mung lakke. Kana ding asagi why si isu matang shim kana. So Shilpi da su same question ni nang dhaka da su khani lai ram di matung apan ihe Shilpi gi kano si khara khalitang khara nuai tre ma gi network se duna ina sum ma singai bo ina lai ram bani mai kano si connection ni khalitang khara wa na thoi. So we are hoping koi hakiman de mark show na join to bi ka dan khalli to koi ni sum wai san si ko su to ujiki hai ri ba ba sta lai ri ba top community maru oina kano sing se student union ma'am le bin stream koi student kano sing silet ta su khang mo silet medical gi anar de su le ram ba jai ta ka de ma'am le ri ba koi ga ta na ta bi da ati atopa koi yot kai hata moi koi gi organization ma'am sing si ga pula puna ngasai hai ba cultural exchange adega sports ki mai kai da aduma leire aduga loina na atei koi gi language ki mai kai da gi su khara atopa kai hata kai no gi mawong sing gi koi na pusla pa ja ga tan khalli koi gi intro koi language adi language and literature loan gi keno si sin koi site gi mai kai da gi bo oro amagi mai kai da gi bo oro koi pula pula thak to bi na ba ya ba gi kunong ja ba su khara lauba ya ga na khalli not only that keno gi da koi no entrepreneurship ki da su ama pura amra garo keno ma koi expertise ama keno gi ma kai ai ka kan ba organization na de khang de but I see Center for Manipuri Studies na pukula Germany. Okay. So we are somehow connecting with the other community expertise sing maru ina makoi gi keno deso khajitang wa su khara keno corner shop corner di lei bani sakma koi aina mamang da koi angang ring de su koi du sakma gi dc oina la ko leina deputy commissioner na traga na keno gi inspector oina la ko police inspector oina la ko su oi sano I mean any keno officer oina la ko sing se they have the some kind of shop corner masum lei bana meditation the same thing as isu lei ram ngadran khalli aduna makoi gi keno sing de su kay haitare organization sing ga so ko na chap chana phamatam chana ko na propose to bang magadi ngasagi hari ba kano sing do sector sing do not only sport and the culture but also nang entrepreneurship ki the skill development gi the student sing gi ngasagi education gi sector da su kano to bang gadra na khalle natra so anyway amana hayu kari asida kari nang paning mule lagi datu hayu duga ina asida la ningi sina nasagi kano se akoi gi naksanna na leiba haiga drana draga koi kano oina leibina badi maru oina koi bengali kano ga di leibina re natra every single koi mitei khun ta mpham sing bengali kano ga le akoi gi relation sidi kamain tawre akoi gi mayam su khara khangningi akoi bangladesh leiriba mitei khungang sing si mai kai mari maktedi bengali khungang sing na question laga leibani da so how you feel achigi kano se khara dominant ti usodina oini bengali sing adu oraga su yamna apan ba natra yamna nungai taba thodok natra yam haine taba thodok ka kya thokpadi leirabra natraga adu gumba kano ti kya leitriba adu su sum thamiram khara mafam matam ga chana na haita khoi silpi ngai bo oin wafamje oja siga ina khara kena to hygiene ngadi akoi cultural exchange ki leide community miyamda adu akoina thingna jabasidi city different kari su nattaba ina khalli bangladesh ta oigera mapan nam do oigera europe country ba america oigera siga minority ga ade majority ga mainstream gi akoi gi community se moina dominant tawdraga su dominant ki bhab se adum khara di adum hong kuding mata lei bai khali aduna bangladesh ta su aduki tongan ba leite asiga su adum khara mar ta nungai ta ba haidi tohoning non thoning da ba thodo kya su adum tholpa jawri aduna asigi tholiba thodok myam se
ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯌꯨꯅꯤꯇꯤ ꯄꯣꯔꯒ ꯑꯗꯨꯒꯤꯗꯣ ꯃꯥꯌꯣꯛꯅꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯥꯌꯣꯛꯅꯕꯗꯣ ꯉꯝꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯨ ꯊꯥꯖꯕ ꯂꯩ ꯑꯗꯨ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯀꯝꯃ꯭ꯌꯨꯅꯤꯇꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯁꯄꯣꯔꯇꯤꯚꯁꯨ ꯑꯣꯏꯕꯅꯤ ꯑꯣꯏ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯣꯏ ꯑꯁꯤꯒꯤꯁꯤꯒ ꯚꯥꯏꯂꯦꯟꯁ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯁꯤꯒꯤꯁꯤꯒ ꯗꯣꯃꯤꯅꯦꯠ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟꯁꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯈꯟꯕ ꯃꯤꯁꯦ ꯋꯥꯠꯂꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯐꯝꯁꯤꯗ ꯍꯣꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯈꯔꯗꯛꯇꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯥꯏꯅꯣꯔꯤꯇꯤ ꯑꯣꯏꯔꯒꯁꯨ ꯂꯣꯀꯦꯜꯂꯤ ꯈꯜꯂꯨꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯦꯟ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯤꯝ ꯑꯣꯏꯕꯗ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯀꯩꯅꯣꯅꯤ ꯁꯤꯆꯨꯋꯦꯁꯟꯗꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ advance ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯀꯩꯒꯨꯝꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯤꯂꯦꯠ ꯍꯥꯏꯅ ꯄꯥꯔꯒꯁꯨ ꯁꯤꯂꯦꯠ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯑꯣꯔ ꯁꯤꯂꯦꯠ ꯗꯤꯕꯤꯖꯟꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯩꯇꯩꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯦज ꯑꯦ ꯃꯥꯏꯅꯣꯔꯤꯇꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯩꯖꯔꯒꯁꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯇꯣꯟ ꯈꯝꯅ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯌꯥꯝꯅ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ you are not living very disruptive condition da leiba nataba asum masing nicharagasu laik laisu heiba masum khara mayamna sakhangbiba ikai khumnaba community ama oibanina adugumba awana du ta khara wali asuna natro karino haridi mayamna pa khangningi sina Bangladesh da mayang maruina Bengali Muslim singna keno oina leibanina so matang da hujipudi kya thok keno sing government keno sigi lapai mata amani budi thoi but khara riot kumba natragana khara abuse tauba adugai di nupi angangda katran tauba adugumba keno si sum khara thokpagi paw si sum khara lakhiben so adugumbagi keno di hojoi pawda meitei singi imung manung natragana khungangda kya thokri but as a katra khara minority orubagi adugi dominant natraga hegemony haiga dra khoi adugi keno dudi khara chum lei adoraga so yam ka henjanna khoi lei mane ka heta phimam chadna lei ba adumakti thokri that's the main point natro right chumi oja तो ICP सु माई कनो सी नेटवर्क सी याद्री अदुना अदुगी कनो सी खली तंग अवाबम तारे the next कनो सी ना कोई कनो सी गलासी लोशन सी शिल्पी ना करिगुम्बा कनो तौद्रगदी अरोइबा कनो ना कोई information मयाम नसु खंगनिंगबा कोई नसु खंगनिंगबा हाइतारे maybe कोई कई हदारे कनोगी social media natragana internet natragana koigi technology gi booming natra asiga chanana mane asigi advantage asigi keno si opportunity si low bag loina na akoiga same at the same time akoigi isagi loan not isagi keno sing si culture adagadi isagi leng mane imalon ngak na hingba asisu yam important so asigi matang da at the same time you have to be compete with the other majority people job tabu oiro dugay politically amasung kanogi socially the sport asu to asigumba sigi challenging si asidai sida Bangladesh ki naha mo oina amasung akoi naw na hawalakpa kano sing sigi kano oina nakuna strategy hata kari kamba strategy si paikhatli kari kamba kaushol si technique haigara kaushol si paikal adugi matang na su thamsi anyway Shilpi su lai ai jeng ki Shilpi na hoji ja taraba net problem ore so everybody just waiting for you so anyway Sushil ai naunda la kan Shilpi si phangnari ngai si gai wari khatang sa hoge maga so Shilpi akoi kano si wari si ya me matang Bangladesh ki oiba aduga loina na Bangladesh le riba atopa kano singa kay hatare proof macha singa le ne mari si koi khana nei na khe du maru na Shilpi de gi koi na khangjaning badi koi Bangladesh ta le riba maitei singi maru na hairu bada koi Pisalon sa gi keno se trade the entrepreneurship se maru na wangai de Pisalon sa du galona na to handicraft ki keno si le rami to hojik su sum asigi keno si le ribra natragana asigi market natragana asigi firm se kam tra si mutang se thambiramo nang isamak keno oidragasu koi le kairoi la kai oina natragana panda kam tawnariba but in the social media da sum pang mayam sum unei je kangu mana yamna thagana ko se kangu mana koi mitei gi Pisalon sa si ayam na di koi thangaba community Bengali sing na khangde amana khangde yamna kai hatar makhoi su sa kiba na da makhoi su product oina puthorok pa du marketing sim moina ayam boina tawkiba su lei haina hai so how mane real situation se kari oina ugena Okay, kanona kakana hairise hujek marketing gi wari hairise hujek yeah marketing at the same time production so khoi gi Pisalon sa gi keno ado Pisalon sanje hairugadi mitei se hujik shu ayamba yung khudingi yongkham amomam je adum lei hujik keno sagera yungi sagera natraga keno yonbagi saraga shu yongkham amomam budi lei
ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯒꯁꯨ ꯍꯥꯟꯅꯗꯤ ꯑꯩꯅ ꯈꯪꯉꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯤꯅꯦ ꯍꯣꯏ ꯗꯣꯛꯆꯥ ꯍꯣꯏ ꯃꯣꯏꯗꯤ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯁꯥꯔꯤ ꯃꯤꯇꯩꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯗꯛꯁꯦ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯁꯥꯔꯤꯁꯦ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯁꯥꯟꯅꯔꯝꯃꯤ ꯑꯗꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯤꯇꯩꯒꯤ ꯁꯥꯔꯤꯁꯤ ꯍꯥꯏꯔꯣ ꯑꯣꯔꯅꯥ ꯍꯥꯏꯔꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯊ꯭ꯔꯤ ꯄꯤꯁ ꯍꯥꯏꯔꯣ ꯑꯁꯤꯁꯦ ꯕ꯭ꯔꯦꯟꯗ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯤꯅ ꯈꯪꯅꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯃꯌꯥꯝꯅꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯄꯥꯝꯅꯕ ꯃꯌꯥꯡꯁꯤꯡ ꯍꯤꯟꯗꯨꯁꯤꯡꯅ ꯌꯥꯝ ꯄꯥꯝꯅꯕ ꯄꯣꯠꯆꯩ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯇꯧꯔꯤ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯒꯁꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯁꯥꯔꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯎꯅꯥ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯒꯁꯨ ꯃꯤꯇꯩꯅ ꯁꯥꯕꯁꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯂꯩꯔꯛꯇ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯩꯅ ꯈꯪꯖꯕꯗ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯤꯇꯩꯒꯤ ꯌꯨꯝ ꯈꯨꯗꯤꯡꯒꯤ ꯌꯣꯡꯐꯝ ꯂꯩꯕ ꯇꯥꯔꯒꯁꯨ ꯌꯨꯝꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯏꯜꯂꯤꯕ ꯏꯟꯅꯐꯤ ꯐꯤꯗꯨꯛ ꯐꯅꯦꯛ ꯑꯗꯨꯒ ꯎꯟꯅꯥ ꯃꯆꯥ ꯃꯆꯥ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕꯁꯦ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯁꯥꯟꯅꯔꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯁꯤꯁꯦ ꯀꯔꯝꯕ ꯃꯌꯥꯡꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒ ꯂꯣꯟ ꯇꯤꯟꯅꯕ ꯃꯤꯇꯩ ꯄꯥꯉꯜꯁꯤꯡ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯁꯥꯟꯅꯔꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯧꯒꯠꯂꯛꯏꯕ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯗꯤ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯐꯤ ꯁꯥꯕꯁꯦ ꯍꯩꯇꯕꯅ ꯅꯝꯃꯦ ꯀꯩꯒꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯄꯥꯟꯗ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯇꯝꯅ ꯂꯩꯕꯁꯨ ꯌꯥꯎꯔꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯄꯥꯟꯗ ꯆꯥꯎꯔꯛꯄꯁꯨ ꯌꯥꯎꯔꯤ ꯃꯈꯣꯏꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕ ꯐꯤ ꯁꯥꯕꯁꯦ ꯍꯩꯇꯦ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯁꯨ ꯃꯄꯥꯟꯗ ꯆꯥꯎꯔꯛꯄꯅꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯒꯁꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯈꯨꯟꯗ ꯂꯩꯔꯕꯅꯤ나 ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯤ ꯁꯥꯕꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩ ꯏꯁꯥꯃꯛꯁꯨ ꯁꯥꯖꯩ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯣꯟꯂꯥꯏꯟꯗꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯀꯣꯔꯣꯅꯥꯃꯇꯝꯗꯒꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯣꯟꯂꯥꯏꯟꯗꯁꯨ ꯄꯤꯛꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯕꯤꯖꯤꯅꯦꯁ ꯃꯆꯥ ꯑꯃ ꯇꯧꯖꯔꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯣ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯃꯄꯥꯟꯗ ꯂꯩꯔꯝꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕꯁꯦ ꯐꯪꯉꯝꯃꯣꯏꯕ ꯑꯗꯣ ꯁꯤꯗ ꯂꯥꯛꯄꯁꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯁꯤ ꯄ꯭ꯂꯥꯁ ꯄꯣꯏꯟ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯁꯤꯃ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯃꯤꯁꯦ ꯑꯗꯣ ꯑꯁꯤꯅꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯁꯥꯔꯤꯁꯦ ꯗꯦꯅꯤꯡꯒꯤ ꯃꯤꯇꯩ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯁꯥꯔꯤ ꯃꯤꯡ ꯇꯧꯍꯧꯗꯣꯔꯦ ꯃꯤꯇꯩꯅ ꯁꯥꯕꯗꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯦ ꯑꯇꯩ ꯀꯩꯅꯣꯅ ꯃꯌꯥꯡꯁꯤꯡ community ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯩꯇꯩ atop ꯄꯥꯉꯜ community na ꯑꯗꯨꯅ saba yan. ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯁꯥꯕ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯑꯁꯤꯅꯤ Okay. So not only the sari but also akhoi product ki line da atop akhoi mingdi Manipuri branding Manipuri di sum haiba Manipuri sari na traga Manipuri urna ba adugi keno chu hairaga chu akhoi keno oina kari haitare keno oina tawrakpadi product puthorakpadi mapan ba atop community oina puthorakpa oina tawre natro that's the main problem aduga ꯑꯁꯤꯁꯦ aina ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯣꯛꯈꯠꯄꯩ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯏꯌꯦꯕ ꯑꯁꯤꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯈꯟꯕꯗ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯁꯥꯔꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯖꯣꯕ ꯇꯧꯕꯇ ꯅꯠꯇꯦ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯕꯤꯖꯤꯅꯦꯁ ꯇꯧꯕꯁꯤꯒꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯄ꯭ꯔꯣꯐꯤꯠ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯐꯪꯉꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯁꯤ ꯇꯧꯔꯒꯗꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯈꯪꯕ ꯉꯝꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯗꯣ ꯃꯌꯥꯝꯗꯁꯨ ꯇꯧꯍꯟꯅꯤꯡꯉꯦ ꯁꯤꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯥꯡꯍꯟꯅꯤꯡꯗꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯥꯟꯅꯒꯤ ꯀꯜꯆꯔꯁꯤꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯣꯛꯈꯠꯅ ꯊꯝꯅꯤꯡꯉꯦꯕ No, asigaysiga ngasagi akhoi pisalon sa natragana akhoi kenoda handarakpagi mawongsi ngasagi yumgi kai hata keno ma leiragasu ngasagi yongkham leiragasu ba keno leiragasu ngasagi product puthoroktabagi natragana puthoragasu masinglik na tawriban kari na what is the barriers kari no akhoi gi keno problem se kai no nang na sum khanbada Sisigi net Shilpi net si khajiktan shole mangisu so akhoi ngasi net disturb si sum kuina kano solak na tawriba khangde Shilpi tariba okay my net si khajiktan shole so we are like kind of Sushil su changbang amdana leiri maruina Bangladesh ki phibam ne akhoi na mayam sum khanaram se akhoi ya rigadi Sushil nang taraba hojiki nangi keno se Shilpi net si khat keno tawrure net si khat shole adu hojikum yare so just last keno question pung ani mung jau idore to hojiki keno si khaje thambiramo so what is the main ngasagi problem si matam chakhiba khangawdare pung ani jawdore pung ani fadare yeah that's the keno ko Sushil anyway ko loshilo shalani da Sushil ki keno jam problem or disconnect or jam kamu to hojiki hari ba keno se problem se nangi wakhanda kadaidana khoi problem se karino khoi na awa thengnari se khoi pisalon sa gi keno sida mapan atoppa community ne sum henjalakpa adu akhoi na puthokpa product na sum diksalakpa gi maram se kari ꯑꯩꯅ ꯈꯟꯕꯩ ꯋꯥꯔꯤꯁꯦ ꯍꯥꯏꯔꯛꯀꯦ ꯑꯗ ꯑꯩꯅ ꯈꯟꯕꯗ ꯁꯥꯔꯤꯁꯤꯗꯤ ꯈꯤꯇꯪꯁꯨ ꯀꯩꯅꯣꯕꯨꯗꯤ ꯁꯦꯜ ꯇꯧꯕꯕꯨꯗꯤ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯈꯤꯇꯪ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯅꯤ ꯅꯍꯥꯔꯣꯟꯁꯤꯡꯗꯤ ꯃꯄꯥꯟꯗ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯂꯩꯅꯔꯕꯅꯤꯅ ꯑꯗꯣ ꯃꯣꯏꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯣ ꯌꯨꯝꯗ ꯂꯩꯕ ꯑꯍꯜ ꯂꯃꯟꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯃꯥꯒꯤ ꯂꯦꯡꯒꯥ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯏꯗꯣꯝꯆꯥꯒꯤ ꯂꯦꯡꯒꯥ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯃꯈꯣꯏꯗꯤ ꯈꯤꯇꯪ ꯏꯁꯥꯗ ꯈꯤꯇꯪ ꯌꯥꯡꯕ ꯄ꯭ꯔꯣꯗꯛꯇꯣ ꯑꯣꯏꯅ ꯁꯥꯅꯤꯡꯉꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯎꯅꯥ ꯃꯆꯥꯒꯨꯝꯕ ꯁꯥꯔꯤꯗꯣ ꯁꯥꯔꯒꯗꯤ ꯏꯁꯥꯗ ꯈꯤꯇꯪꯁꯨ ꯑꯋꯥꯕꯗꯣ ꯇꯥꯏ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯥ ꯑꯗꯨꯅ ꯎꯅꯥ ꯃꯆꯥ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯏꯟꯅꯔꯤꯕ ꯏꯟꯅꯐꯤ
panek shugum bashe oina shaninga bai tare aduna adugum yam khale sari sina keno tawdre huji adunya ke dumaina tawna problem se ashini aba so categorically question correct achoba cannot do thousand, but they are doing the same thing. Sagi una sa sabar sunu natraga khuli matik, but makoi sum pisalo sagi kero sigadi lady ba kun gangda lady ba maya lady aduga koi santhok lambi da koi ngasagi sarina yamna dominant tawrasu keno singhi de khara wat le wajuna ba koi aduga asiga yongkhomna ayamba tonare asiga akhoi khwangi phi sabase ayamba muthare ai tare ai isamosu heite aba akhoi imaodi hei ado agi generation jidi ayamba heinaram gana na ti thajade ai isamosu heite asise bilupti oidore hai tare. Okay. Aduga ituga koi sum youth from gi makai dagi sunang sum as a joint secretary amasum kano sum active member amasum yamna kind of leadership role de leibanina sum koi kano si prok pa yab sigi awon ba se koi gi na harol haitara ningol singi manung da su koi pengang singi manung da su kano sing sigi popularity hai ga da koi su pisalon sa si su koi gi kano mani skill haidi yamna cái hết là coi là ngay đây chúng giàu lắm mình nói muốn nói ngang ima sing sing cái nó sing nó uổng nó so but is a part of the coi cái hết custom hay cái coi chana bim chuni adu cái đấy sen dang coi economically cái tăng ngồi coi benefit phang như thế nào asi si mathau tai ha cái hết là popularity nó trở thành asi popularity hay asi cái si coi mayam da cái này ha bagi ngasai cái loan tambi badau na ba mayek tambi badau na coi cái chana bi hay tại có phane si seta yadramni phanek pidup si loina panam si ko isa isa na para si putok de ma pandi lakpa manipur dei bu lakpo isa na ba asam de lakpo sina dugai lakpo sing na tragan ma mitop sing na putok ko na ko leita ra so asigi keno si no ba keno oi ma oi na putok pa ya gadra no ba ke hatare kind of cái hay nó hay rồi cái andolon nó mỗi này e khoi su khoi yum khudingi englai ba nupi ngang sing ba mayam sing se khoi su pisalon sa si tampam ma thoi adu ga loi no ano ba khoi cái nó cái phiu si di lak de hoji su na tra cái nó na khoi khoi tangal daga ba bengali sing na taunari ba te cái nó sing na taunari du mai na khoi mini industry ki mo de na ko manipur su le ram ni na tra je na mi tara kun pullaga cái nó na khoi industry ki mo de karkhana ki mo na to adu ki mi te bangladesh le na dri leirabada meti da dumaina punna sabada aina ubada cultural complex da shari oina meti sing shai aduna ta bide aina khangbada di leita ai kale yum da dum saba khakta na ayamba oyaba asi hoi akhoi isa da su leire isa na so si je khangna thodang loradi fani aina khalle so but the yet from market dagi so sigum bagi keno se khara andolon haitaren andolon haide movement ma pusalak pa jaga drasin da koi gi loan ga loina na loan de di maye ka loina na koi gi isa gi visa loan sa si su kal hona ba hai ga dra asigi keno si su koi gi kai haitare economy jakot pa koi semit loan gi keno ma su amani na jamna mapung phar ba keno mana patay me gi noina puthok ya hoi yagani aina khali kai nai da si akhoi gi thaina dagi chatna lakpa aduga di akhoi gi hadi asise kai hani akhoi gi jaha pro asi fi je saraga akhoi adum keno to bana ta ba si yolaga akhoi gi achina kom loina sijana ba ya bangaktani to aina khanbada asise akhoi youth forum na huji thodang me amalo khala bani na ji asigi maike da so akhoi me am tanaraga asigi chapchabi togum thokpa akhoi tawni aina thajaba thammi me am da Okay, so Sushil, sorry, I quite pung ani so we have to finish. Thank you for all. The aroi boy na just the conclusion remark. Hai ta ko aroi boy na ngi wai khara the your from market so kari to mathang da koi maybe this is not the last sina aroi ba su oi roi mathang koi na koi gi haro singi market gi ano ba voice pa so koi ta han ningi mayam su ta jan ningi mayam na su so sigi kana se continue to gani ko mi gi market gi sum sigi khanane na ba gi keno se na haro gi thì koi sum mayam ni japan ko sum khona ja ni so Sushil lagi last conclusion remark hai ta asi gi thawam si aroi bu oi tham Sushil ta bra hello Sushil sound lag tra Shilpi di tai ko tai ka okay oja bu thagatcheri ojabu thagatcheri loinana manipuri mirror bu ngasigi stage ase pb betamakta manipuri youth forum bu taramna ngasigi
online discussion siga saru jahan bagi tamakta pidu tamakta aduki ju ngomkheli tan thagat tari loinana Manipuri Youth Forum na chakalakpa lambi siga mayamgi mateng mayamgi support mayamgi pullaba hunana koi mangda laiba matam siga Bangladesh ta leiba maitai miyam maitai gi youth miyam gi tamakta maitai gi hunba tabak oina akoina achouba thawdang ado paikhatpa development ama lak porappa ngamgani aina mayamda thawjan nijari loinana akoina tawduriba thabak miyam siga mayam gi positive mindset ama pibiu loinana akoina naharonna adiki thabak thana da job oriented ta oidana akoi isha isha bu development self development tawraga isagi digital skill miyam se semgat sabat piraga anauba ihoma 21st century gi laiba opportunities miyam se asing se punna lowina si adu hairaga Manipur da oriba ajiki irang se yam thuna handana bagi kasu hanna keno MYFP Manipuri Youth ki magi da gi akoina ngai ta phonu chari adu loinana mayam authority da jo hoi meeting hanna chingsen jari adu hairaga mayam da su phomjari na Thank you, Sushil. Thagachari amukashu koi chillaba matam haitara chillaba matam kathokpiraga koi Manipuri Mayor gi platform sida punga mantang saruk yaduna mayam ga kai haitara koi youth forum gi wakhalon ju kha khangnaba adugulona Bangladesh ki phibam chu koi sum khara changkhon haida khara matam lona nenabe bagi tamak mathangda same Shilpi da su sum laksage Shilpi gi aroiba tawba nang ngasigi khara network sin khara mong chaduna koi haining ba mayama de kano leba mayama leiraga su matam gi kai haitara koi kano sina yamna we cannot elaborate yam pak sana sandokna wari sana basu ka ngamhodre adu ki pen de badi sumlei adu oraga su matai kamatang oraga su ha ki wakhan lon adu ke di mon leiraba kano sing information sing yo pi duna de koi gi kai haitara kan haron sing kari khale ba ningol sing kari khale ba adu thoi betang thaga chari so same sipi gi su aroi ba kan kusni ba uta thambiu Manipuri Mirorbo amukashu hanna thakachari sumana khudongchaba pibibei tamakta ado aina haningbadi huji akoina youth forum da changduna sumana step mayam lowna future gi tamakta akoina thodang mayam lowrise asiga huji youth ta challiba amasum ahan laman singbusu hajaningi asiga khoibu support tobiu akoina shoiba yawraga shu mayamna dum ahan laman singna dum takpiro akoi kesum tawada darso dum takpiro and hajaningi aduga aina ngangwada shogi langiba yawrasu mayam ngakpigani aina khali heita heita ngangjabane aduga mayam mayam shoidana akoina huji thodang lori base support tobiu ado youth na hayang future da oidoribani puna magnatra ado akoi punna thabak tobinarasi si hairaga I loisanjarage Thank you, Shilpi. Thank you, Thagachari Sushil, amasung Shilpi. Tawbutaw Sushil, amasung Shilpi na so hari duni koi na ngang bada koi tasing na hari gadi Bangladesh ta tawrakpa mayam so khangi duni koi gi keno se academically koi mitero ti tamakta bana koi ngang thorakpa da natargana koi na haning ba mayama leiraga su zapchaba koi haibam thokpa word mai mai natargana wahaido uthorakta ba ngamdaba su yawi aduraga su ai ta haitan Sushil na Shilpi na heitana hairaga su haitare ko akoina wakhalon jing asi phawda koi mete ron phajana phongdokpa ngambase asimok yamna thagatningai ni so keep going ka hata sigi sum changhan view leptana sum changhan view aduga loina na Bangladesh ta leiriba atopa group amadi koi majority hata Bengali singa su koi nuksi chanana sum lebinaba aduga koi gi phangom thokpa right sing sum tan ba leptaba aduga gidi matam gi oiba awun ba haitare ko buji kanna internet ki haitare ko social media ki khangde internet ki khangde kadai kan technology ki anopa keno sing siga halaman sing dia halaman ore makoi gi yaifaba makoina keno toba dum ni sodana lai gani adu so khoi khotna ba sidi leptaba tai aduga mafam matam gi chana chunaba program policy du sillaga koi mete gi kumang jackson bada Bangladesh Manipuri ke hatare Bangladesh ki koi ki Manipuri youth France asigi keno sia koi shu nijari mai pakpo oibiu aduga loina ngasi yengbiriba amadi comment like pibiduna koi bu
ꯊꯃꯣꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯕꯨ ꯊꯕꯛ ꯊꯧꯔꯝꯁꯤꯕꯨ ꯁꯧꯒꯠꯄꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯨ ꯑꯩ ꯍꯟꯅ ꯈꯨꯔꯨꯝꯖꯔꯤ ꯏꯀꯥꯏ ꯈꯨꯝꯅꯖꯔꯤ ꯉꯁꯤ ꯌꯦꯡꯕꯤꯔꯤꯕ ꯀꯣꯃꯦꯟ ꯄꯤꯕꯤꯔꯛꯏꯕ ꯑꯣꯖꯥ ꯒꯨꯅꯆꯟꯗ꯭ꯔ ꯑꯥꯔ.ꯀꯦ ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯕꯪꯒ꯭ꯂꯥꯗꯦꯁꯀꯤ ꯁꯨꯚꯣꯖꯤꯠ ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯃꯤꯡ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯜꯂꯒꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯃꯁꯤꯡ ꯌꯥꯝꯃꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯕꯪꯒ꯭ꯂꯥꯗꯦꯁꯇꯒꯤ ꯑꯁꯥꯝꯗꯒꯤ ꯇ꯭ꯔꯤꯄꯨꯔꯥꯗꯒꯤ ꯏꯚꯦꯟ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗꯒꯤ ꯃꯄꯥꯟ ꯂꯝ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯣꯔꯠ ꯑꯃꯦꯔꯤꯀꯥꯗ ꯌꯦꯡꯕꯤꯔꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯨ ꯌꯥꯎꯔꯤ ꯁꯣ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯁꯨ ꯑꯩ ꯍꯟꯅ ꯈꯨꯔꯨꯝꯖꯔꯤ ꯏꯀꯥꯏ ꯈꯨꯝꯅꯖꯔꯤ ꯇꯧꯕꯇꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯩꯇꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯋꯥꯕ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯕ ꯆꯤꯔꯕ ꯃꯇꯝ ꯑꯃꯅꯤ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯃꯠꯇ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯨꯟꯁꯤꯟꯕ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯏ ꯑꯗꯨꯅ ꯉꯝꯖꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯃꯥꯏ ꯑꯉꯝꯕ ꯊꯥꯛꯇꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯅꯔꯒ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏ ꯆꯥꯟꯅꯅ ꯍꯤꯡꯅꯕ ꯑꯁꯤ ꯍꯣꯠꯅꯁꯤ ꯑꯁꯤ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯥꯏꯐꯁꯤ ꯁꯨꯝ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯖꯔꯒꯅꯤ ꯑꯔꯣꯏꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯑꯩꯅ ꯑꯄꯤꯜ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ not only ꯀꯩꯅꯣ ꯈꯛꯇ ꯅꯠꯇꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯤꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯉꯥꯡꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯃꯦꯗꯤꯌꯥꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯕ ꯈꯛꯇ ꯅꯠꯇꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯁꯨ ꯁꯨꯝ ꯑꯉꯝꯕ ꯃꯇꯦꯡꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯨꯝ ꯄꯥꯡꯅꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣই ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯦꯟ ꯊꯨꯝꯒꯤ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯊꯧꯔꯝꯗ ꯁꯨꯝ ꯃꯤꯇꯩ ꯃꯁꯦꯟ ꯁꯨꯝ ꯈꯔ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕꯁꯤꯡꯕꯨ ꯌꯥꯔꯒꯗꯤ ꯈꯔ ꯁꯨꯝ ꯄꯨꯈꯠꯄꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒꯩꯗꯤ ꯑꯃꯗ ꯈꯔ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯇꯦꯡꯕꯥꯡ ꯄꯤꯅꯕ ꯁ꯭ꯀꯤꯜꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯁꯨ ꯁꯨꯝ ꯑꯦꯛꯁꯄꯔꯇꯤꯁꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯕꯪꯒ꯭ꯂꯥꯗꯦꯁꯇ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯀꯩꯅꯣꯗꯩ ꯇꯧꯔꯤ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁ꯭ꯀꯤꯜ ꯂꯩꯗꯅ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯦꯛꯁꯄꯔꯇꯤꯁ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩꯗꯅ ꯃꯦ ꯕꯤ ꯏꯟ ꯗ ꯀꯩꯅꯣ ꯃꯦꯗꯤꯀꯦꯜ ꯐꯤꯜꯗ ꯈꯪꯗꯦ ꯐꯤꯁꯥ ꯂꯣꯟꯁꯥꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯨꯔꯛꯏ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯍꯜ ꯂꯃꯟꯁꯤꯡꯅ ꯄꯨꯔꯛꯅ ꯑꯣꯖꯥꯁꯤꯡ ꯄꯨꯔꯛꯅ ꯇꯝꯕꯤ ꯇꯥꯛꯄꯤꯔꯤ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯨꯡ ꯏꯁꯩꯗ ꯇꯝꯕꯤ ꯇꯥꯛꯄꯤꯔꯤ ꯗ ꯁꯦꯝ ꯋꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯡꯗꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯥꯔꯠ ꯑꯦꯟ ꯀꯩꯅꯣ ꯁꯥꯏꯟꯁ ꯑꯦꯟ ꯇꯦꯛꯅꯣꯂꯣꯖꯤꯗꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯦꯛꯁꯄꯔꯠ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩꯗꯅ ꯃꯩꯇꯩꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗꯁꯨ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯈꯪꯗꯦ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯃꯄꯥꯟ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯗꯤꯜꯂꯤꯗ ꯈꯪꯗꯦ ꯕꯣꯝꯕꯦꯗ ꯈꯪꯗꯦ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩꯌꯦꯕ ꯃꯈꯣꯏꯁꯤꯡꯁꯤꯁꯨ ꯌꯣꯠ ꯐ꯭ꯔꯣꯝ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯩ ꯀꯅꯦꯛ ꯇꯧꯕꯤꯔꯒ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯛꯁꯄꯔꯇꯤꯁꯁꯤꯡ ꯑꯦज ꯌꯨ ꯁꯦꯠ ꯁꯨꯁꯤꯜꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯣꯟꯂꯥꯏꯟꯗ ꯀꯅꯦꯛ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯕꯅꯤꯅ ꯅꯣꯠ ꯑꯣꯟꯂꯤ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯅꯣꯠ ꯑꯣꯟꯂꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯡꯗ ꯌꯥꯏꯇꯣꯡꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯃꯈꯣꯏꯒꯇ ꯅꯠꯇꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯊꯧꯔꯝꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯦ ꯗꯤꯜꯂꯤꯗꯕꯨ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯕꯣꯝꯕꯦꯗꯕꯨ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯇꯩ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯀꯣꯔꯤꯌꯥꯗꯕꯨ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡ ꯃꯤꯇꯩꯔꯣꯟꯅ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕ ꯀꯅꯦꯛ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯃꯒꯗꯤ they will support you ꯈꯪꯉꯕ ꯁ꯭ꯀꯤꯜ ꯗꯦꯕꯂꯞꯃꯦꯟꯒꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯁꯥꯏꯟꯁ ꯑꯦꯟ ꯇꯦꯛꯅꯣꯂꯣꯖꯤꯗ ꯁꯣ ꯑꯁꯤꯁꯨ ꯑꯩꯅ ꯁꯨꯝ ꯈꯜꯍꯟꯅꯤꯡꯉꯤ ꯇꯣ ꯈꯪꯗꯦ ꯀꯔꯝꯍꯥꯏꯅ ꯇꯧꯕꯗꯨꯗꯤ ꯅꯈꯣꯏꯅ ꯈꯪꯉꯦ ꯑꯁꯤꯒꯤꯁꯤꯁꯨ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪ ꯈꯔ ꯌꯦꯡꯁꯤꯟꯕꯤꯌꯨ ꯁꯣ ꯊꯦꯡꯛ ꯌꯨ ꯑꯣꯜ ꯁꯤ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯈꯨꯔꯝꯖꯔꯒ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯃꯌꯥꯝꯕꯨ ꯑꯃꯨꯛꯀꯁꯨ ꯍꯦꯟꯅ ꯃꯊꯪꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯃꯤꯔꯔꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯄ꯭ꯂꯦꯠꯐꯣꯝꯗ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯊꯧꯔꯝ ꯀꯌꯥꯗ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯎꯕꯤꯌꯨ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯥꯛꯄꯤꯗꯨꯅ ꯀꯣꯃꯦꯟ ꯄꯤꯕꯤꯌꯨ ꯂꯥꯏꯛ ꯄꯤꯕꯤꯌꯨ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯨꯝ ꯁꯤꯌꯔ ꯇꯧꯕꯤꯌꯨ ꯊꯦꯡꯛ ꯌꯨ ꯑꯣꯜ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯁꯤꯗ ꯁꯨꯝ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯖꯔꯦ ꯈꯨꯔꯝꯖꯔꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯈꯨꯔꯝꯖꯔꯤ ꯃꯌꯥꯝꯕꯨ ꯒꯨꯗ ꯅꯥꯏꯠ ꯒꯨꯗ ꯅꯥꯏꯠ